Meshira nidi. Ghana adisiye. Adwuma ofore amanfo ate. Memani kwa. Wanisu. Mebonidin. Meshira nidida na dancing Waniya oh yeah mami Oni ene diniye Waniya oh yeah mami Ghana adisiye. Adwuma ofore amanfo ate. Edeba Ahenkan 93.3 FM. Yehovah name I feel like singing the song throughout. But every man you crying. And yes, it's another beautiful brand new Tuesday morning live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3, broadcasting live from our national studios here at Kuya Frakoma, precisely at Chim Abo in the eastern region. Our heart is full of joy. Why? Today happens to be the last day of the month October 2023. 31st. Baby, radidi ya bedrunye. And untiano pray ya kan David ho. Era ye bisa se ne waya mayen dien ena yem function anemo. Ye share afiase from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. And they are debosumi we ekwawie ye. And unti ne ye bisa ye ho se den na yem function awurade anan mu. Ewo niya waye amayen odo a wadai na di ayaresa wode adom yen na doma doso ama wo eni wabusuye nyina na mu nyina moda so tenkwam techirema da bodwem na moje di mumu afurusane ye bisasa Ebenezer baby awurade ode yen abedrunie eden na yebetimi ye to show that we dearly appreciate what the Lord has done. I don't pray your man in Kwaji crew and so. Na ya boni din dia tire we say. Am I we are here who say we serve a living God. Ye men din one dance here. Dancing Waniya oh yeah mami Psalm 51 minutes
into 6 a.m. Asida e kodi ama wa ma ye kwan ama no pay ya bwera ufie ho no mo. Wa ma ye kwan e wo ka nim ba bia wa ma ye kwan amewura. Ano pay ye ni so. Yesre Onyankopɔn sɛ ɔnte n'anim nkyerɛ wo. Ɔno Nyankopɔn na wakra wo na wagye wo taataa na wade wabeduru enne bosumi October na wie ye no. Ade bia ye ya. Ade bia wo namu a wo tu ani a ento bi anim. Ede abamubuo aba. Ema wo kɔ nkete so a nisuo na ɛfo sumye. Me se ɛna bosumi wei eba wie ye no. Saa de no a ɛyɛ ya no. Eno so be wie ye. Erade edi adansidie de ba. Erade be mane maso edi omasima pomba tena bia. Yera anapai yeda se. Ye ni abusia santi nyina ne ye kan sa sedan kan udin. Ayeye nkan udin kronkron. Ena se enkan udin. Ewo Jesus Christ udinimo. Baby odi abeduru nie ye ni so. Ye wo gidie se wo Onyankopon a wafiri niema papa ase no. Wo de bekwa awie ye pa. So we are so much confident of this very thing that you have begun a good work in us and you will surely complete it. Ebacho wi mbobre sene besi akone demu no ye de beto aso ama na fe ya banyame asem ne so de dia kan nyina beto aso de ama so ari ase eno ntibi pacho wi mbobre sem sene besi akone demu no o semi control anopay say anopay no ade a ensuo no ani wo fom e we puemantem ya yahudu bebre no a ensuo no ani wo fom pa ya no ahye ne nso de amame upia no apɛ chiniye bi ede ahye oniema mu am say ensuo no ani wo fam nti wo kyerɛ sɛ ama ewiem ayenwuno ene nti ye mofra no a eco school no yempɛ atare tinti bi mfa nhye wo mo enwu wo mo uniform ne so na mo won ho ban o chere say ifi non do eho ekro no awia no be unity awia no ebe unity ene ti ya no ahye ne so e de amame na ifri no mienu no miensa no nine eho no mo ekro no o chere say ensu no ani besan abafam biam ebe petepete ebe to ewo me yahudu obi ebe munemu na nso so ene nti ya no ahye ne nso de amame ewie mobran sam se ne besi akọ ne damu yi eno ne ye de ho amane no de amawo no afei na odi ufidie no ato ha no nso so amedofo me mo ache amwakọ aba e de aba show ni so dwumadie ni din e de maache na uhia wunua na wo ma na chinwie a afei nkomo bi e wo ho no utumi ene ne di ene nti anopa ya mo ache de ene na nkomo ofie ene nti ye ne wo ebedi nkomo no se de se pepepepe ne ye wo se wote ne edi ka ene ne edi tie eno nko an yesi nkonwa ye de ebrel aseda no yemfa bi enkomfa ma odi ahenkan Kwame Yaboa ono ena oye executive producer e de madwumadie yi na ye kase obi executive producer e de madwumadie yi a ono na wo dan da adwumadie no ne amode be ko nyina wo se da bi mfa we nka ho munyi we mfi mfa we nhye ha na nti ono no compliment ade no osone so nti ne ye de be ba ha bia no utia utumi se ade no emu da ho nemom production ye woni odi animu ono na wo kire se da bi ye ni opani we be kasa ye be free we asem we kura na mokwa amonka we mumfa we nhya mumfa we nto ha eno so opani odi animu saa eye adwempa hene Kofi Mensa nia oboa no se na assistant eye Kobike afei yaye ni nyina wie no ye de aba studio ha si ye de ba studio ha na ubi o radio na wonte de ye ka na te se de ye ni nyina no anko yie opani ono nso make sure se dwumadie ye di ofie ha nyina bekwa abonten na wonto so watimi atie bi ye frɛ no Billy Man anopai ono nso eka yen ho na emom se omo nia wo tworo ba nia wo yi bi firim wie ni ono de konframam omo nyina ye omafam de na ye nya obi ono na ebe deliver asem no a na akoye se de wasa kapoma a wanwam no eno nti mode hye obo wo ba ofori amanfo akonya kase sei
me ene na atɔ me srɛ so a me ba bi di dwumadie no ho kyia me e de ama wo yɛda ase sɛ wo kan ho na wo dandan yɛn na nea ekoyie no me yehunu ne enkoyie nso otwe adwen esi so afei no aka yɛn ho ɛ na epa kyɛw apam no aba bɛka ho apam ni mu nsɛm ne de apam ni mu piesiefoɔ no ɛna wo bɛka ho asɛm ɛnkyɛ yamo akye Ghana adisi Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. For everything you've done for us, Lord, we're grateful. I've come to praise you for your goodness and your kindness, your faithfulness and love you show to me. 'Cause even when I fall, you pick me up. Your mercy's avenue. More, yes, Christ, more. Hey, sing, I've come to praise you for your goodness and your kindness, your faithfulness and love you show to me. Ghana adisi Even when I Obuoba fall, ofore you pick amanfo me up. emamo ate ediba Your Ahenkan mercy's 93.3 FM. avenue. More, yes, Christ, more. Everybody help me say. For all that you have done, say, and more than you will do. So more. Hey. You've been a great God. Hey. Can I testify one more time? Say, men rejected me, looked down on me, and said I wouldn't make it. But the one that lives in me is greater than he that lives in the world. He said he'll never leave me and never will forsake me. said it all. More, yes, To Christo more. Can I take it one more time? Of course. Men rejected me, Okay. looked down on me, Okay. and said I wouldn't make it. Hey. But the one that lives in me is greater than he that lives in the world. And never will forsake me. More. Yes, to Christo more. Come on, play on with me. And of course, Yesu Christo mo on the in the year. Maybe I quick ma young class 7 or so. And run your bepa hun tamadi ma why you can't want some kakra. Ye catch will say when I fall, I shall arise. When I fall, I shall arise. And only as someone and ra. Ye the bread why catch will say now what you win and ye when ye di hon and come kama. More my journey and live on Facebook. On YouTube, we appreciate it. Unyakopon come home. Enti Mika chapter 7, the verse 8. Send Rami my assignment. Oh yeah. One ye Hey, what's one thing? Wow, yeah, yansu Unyakopon come home. Wow, walking kind and rano. Near ye babekin, walking kind of that into what ya see. Yeah, the kid will be never come home. Yeah, the kid will be never peace. Yes, sir, me tishia, messign a sorry. Send me shift for more, messan sorry. I don't pay catch the women as or tough for more or best sorry. We are not talking about the physical fall, say what tiashi, oh, nantin what tough from, and you're on the eka. But I am talking about to be a all bobrana brabona tiashi. Sa wo nipa no na ye ka kire na no pay say awurade so obesan amana sorry biom obi ana wo anije wa abrabom no hunu se ene anije no ayira sa anije no na awurade sa me nsan me kan kire obi a wotie mi ana pay said that joy is coming back obi ana all bobrana brabo no otumu se eniema nyina de na kwan mu but it got to a time a ohunu se eniema saase se esei sa wo nipa no na no pay awurade asoma yen wo ne nkyɛnse ya bɛka nkyerɛ ne sɛ
Obesan sorry. And inti ebia na mahwe asie mu no minyankrofo bia na omo twetwe me. Ebia na mahwe asie mu no minyankrofo bia na omo sere me. Minyankrofo bia eka omo nko ananka man sorry biom. Sa nkrofo no na anopai Awurade nam oboba so eba be ka kire won se Awurade so obe disappoint wo. In fact, we disappoint wo dada because obesan sorry. Aware no besan yeye. Adwuma no besan yeye. Akwantuo no be sorry. Sorry ne be sorry. Ebe peja. Oman no animu egu ase no. Oman no besan sorry biom. Kuro no ani onyam besan aba. Eka nkrofo nko a listen eka bi no nko ananka de bia nka manso twe ewe yen hensem eho wodim de ntia because omunya benefit se manso twe ewo ahensem bi ho a omunya benefit ena atim kotoku emu adwudin no unse bebre no ayefom mesi kotoku man besen sorry. When I fall I shall rise. Me sorry. Enti enuonyam a Awurade de man kotokuman a eto fam no. That glory is coming back. That glory is coming back. That glory is coming back. Send your nyamone sorry. And your nyamone sorry. And your nyamu Awurade de man aboabo man e to nsuo mu no. And your nyamone sorry. Waiting your Awurade ka. Na bebem. Upe umpe bebem. Upe umpe onipa no obeware. Me say upe umpe obewo. Listen to me. The Bible says in the book of Micah chapter 7 the verse 8. And I read from the King James Version. Rejoice not against me, O my enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Verse 9 in Kahun. 18 Rejoice not against me, O my enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Metamfo, emma weni inye me ho, na me hwe ase a me sorry. Na me ti sumu a Awurade ne me han. Awurade ne me han. Wa hwe ase a besan sorry wate. Ani nti wa mo a mo ani age se wa hwe ase no Awurade se obe disappoint wo mo nyina. You've been a great God. And you nyam bia to nsuo mo wa brabom. The good Lord is restoring whatever the locust had eaten in your life. The Lord will restore you. The Lord will restore the peace, the joy, victory, and the glory. The Lord will restore them. Abeduru, kotokumaya nyonyama na beduru. Can I take it one more time? Say, men rejected me, look down. They rejected you, looked down on you, and said all sorts of things, negative things about you. But this is the time, this is the season, this is the hour for God to bring back all that the locust had eaten in your life. Come on, play on with me. Hey. You shall arise. Obe sorry. Kadri unya se me sorry. And you nyam ne besen ya ba. Kadri unya se adwuma ne be yeye. We ye Awurade bo se unya obo ba na ye kan kire o. This is the promise from God, the divinity to humanity, and so shall it be in the name of Jesus. Awurade nkan ho onti na ni mu nkire o. Fa adwene mu fan ya kokuduru ye wadwuma. Donipa me say donipa fa adwene mu fan uye nipa eni nti donipa fa adwene mu fan nante akoma mu fan nante na fa adwumaden eka ho na bu nipa fa obuoma nipa he saa ne me ya me ka kire wo ya emfa ho ne nyankrofo bekeka emfa ho ne nyankrofo bepam emmamuda odi adwene mu fan akoma mu fan ahobrase ubu nipa
ɛne adwumaden ɛka ho a hwan no so yɛ bɛyifo hwan no so yɛ deɛn wakɔgye paa sɛ ɔmfa wabrabɔ mmra fam a ɛbɛbɛ mu ɛntɛm ɛna awurade apam no mu asomfoɔ ne sɔreyɛ ɛna wɔkae yɛn biom ɔsan kae yɛn biom sɛ ɔyɛ gye nyankopɔn yɛ ɔbɛ nyankopɔn ɛyɛ honkonkuru nyankopɔn a sɛ ɛyere so kyere so sɛ dɛn wɔ abrabɔ yi mu a wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔbɛyɛ yie na ɔnwu yɛn anim ase da ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo yɛde sports ɛtoa so aba ho ɔmo wie ɛbɛsan aba na afei yɛde de aka nyina de abɛka ho ɛde ama ho ɛnɛ asɛm a onyankopɔn ɛde nam yɛn so ɛbrɛ wɔ ne deɛ ɛha ɛne ɛde ne deɛ ne si nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ɔde yɛn kwa kyɛn a yɛbɛsan aba bɛtoa so na yɛde asɛm no ne aka nyina ɛde ama ho fa hyɛ wo tiri mu sɛ wohwe ase a wobɛsen asɔre ɛne nti ngo sɛ wo tamfo ɔma n'ani gye wo ho na sɛ wote sum mu a yehowa ɛne wo han ɛyere so kyere so sɛ dɛn wo wobɛdi adanseɛ ɔbɛhye w'ani onyam ɔbɛyɛ wo kɛseɛ amen sports ɛyɛ up next ɔmo wie a sɛ mɛdi kan ka kyerɛ wo no yɛbɛsan aba ne aba bɛtoa so ɛde ama wo ayi yɛne yɛnkɔ okay. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adesimamba Ghana Mamba Nano Painso Yambo Bibia Kwaba Embra Ahenkan 93.3 so Yatinase agudie mu nsɛm ɛna yɛde ahyia ɛwɔ kyene so ɛnɛ anɔpa yi medin ɛde Yoshua Kwabena agyanim Yosef Ajiri obɛte ne nka memfa seda ɛma Jubilee Hospital ɔmasoasen ɛmɛde agudie mu nsɛm no ɛnso ɛbro dan nyinaa no meka kyerɛw sɛ oyare ho dodo na ope ayaresabe bɛsa yare man yade wɔ nyinaa etu ayira dia ɛnoa ɛne Jubilee Hospital yare bia attitude bia no fabre na doctors na nurse for engineer so ɛnhwɛ wo man yade wɔ nyinaa into ayira ebia won so no lab na pɛsɛ wo ya your laboratory kɛse hɔ no ma lab bia bi yebi ɛnso ɛwɔ yakachi pharmacy ɛwɔ hɔ nti sɛ ope aduro atɔ anom de asa ho yare de bepiem Jubilee Hospital ye pharmacy ne afi antinental care no nso aba de ama ema na omafa furu no ebi anyisen no unyo hobby de fa ho Jubilee Hospital sɛ men kanche ose bra na afi ohaw no omo nso no one time emfa ema postnatal care no enso aba ene awofo na mawo awie no monkola no omunyi mu no enhyeda enkoye saa bagin kyehye na oba no enyi engina brane ahodin mu na bibia nso enko kama emfa ema theater ho se surgery na so operation bi na pese o ya fa bedan yen na venya ne kama ema maternity enso aba sanso de ultrasound na fe electrocardiogram machine enso aba we no scan bia bi ye twa bi edi ama e bia wa fa propose hu sakra no oye ba na se bema prostate na etete wo ana mo amodun so miare no scan no ye twa ne kama enso amamo kanso ni ho no ntene no bibi akire wadwen so ade bi etete usuro fele so bodi nkomo edi akire unua fa bedan ye kanso ni tene na afi omonhwe en kanso no kama emfa ema wani na ohwa dia unhu ade ne benwa unhu ewechire unhu mpacho wanhwe entu asentem ochena bi no hokese pa ene edi eblo bi piem ye eye clinic afi ahyemu ma no na ye fansa wani yare nyina enso emfa ema diabetes ene hypertension fo no so no fe no pa bia no nkyekere ekoso edi mamo kantin wo ho nti upedo ne papa pomdin wom atodi dia bi piem Jubilee Hospital ye kantin no sa oba nokita insurance bia ye beji odan baburo dia so amantra bridge ne so honum ene wo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na onie enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Festus Enterprise Emma efi aide oma ayebusuafo ani akafie enu ntino se uofie na se unya bibia enhwa esa na ama efi aibording pa enu ntino mesel ese oma ene papa nko a etwegu e TV ne so enu ntino kopiem
Festus Enterprise na afei ma decoder eni da ho nato na ko yusu ofie na afei busuafo no eni enso enka fie multi TV na opato DSTV yeton bi Star Times ebi ho Canal Plus na afei HD Plus combo ni nyina bi ebi Festus Enterprise afro nchema satellite na afei terrestrial decoders die ni nyina no Festus Enterprise ena ewo ebia nso de na TV ena peso to brand bia bi ebi ho se Opera Hisense Asano ene Elgin die Samsung ni nyina uramu enso ewo Festus Enterprise akachia obonye bi no ato na bibia enso akokama edi amount TV 1 month after decoder stands enso no ye di bi enso aba u TV no anase decoder no ni remote no ayera u pese u place ya be peme na fe ye ma remote ni bi na to adwumako bi na ubie office bi na ubie na pese di AC enso eboma u piemu Festus Enterprise brand bia bi ibinya bi enso aton edi amount asan ya be fix na kama oha bia enso embechiri ebia so bi da na mum asai pese u siesia u de fort na ebe dan ya ibedi wachi akosese kama edi amount ama fort nyina enso efiri ho uhwe chi akwanya ye ne eye ochumasi sport no na ebo nhwene mprempren de ye friend Nanes Palace ye sanso eben shell filling station no ewo achim odan 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo admission St Andrew Senior High say ubano watcho BC ewie ofia ogusu etwan resource a omode omsi di kanfa akora ne bra na afi SHS ntete no awoma no enhyase wa bra ne resource no ebeba no na school de wa start cradada enu tini kopiem St Andrew Senior High na afi ubano onhye school ase na bibia so enko kama emfa emma boarding facilities hodum te emfa no bibia ubano efi eba no obetunye papa ada esua de ye na bibia so akoye edi amano classes nso ekoso de mama mpesa moto aso edifi SHS2 kopim A3 no classes na egusu a ekoso enso edi mamo general arts ye afi business home economics agric science general science and visual art nyina no ye ewo St Andrew Senior High ye no oba ade exams no o tro no one time na watwa asinfosu ye ne Rich FM na wo biakro upenchi mu asim die ya ji number ye na fi wankasa ne mpenifo endi enkomo 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004 na oni St Andrew Senior High enso edi enkomo enam say ye chirade ye ma oban abetro no one time atwantino ye say we are always in the lead. Roman Barbering Saloon enso asyasen upeso UT ba bema na bibia koye de ma de akopiem Roman honme na fi yemba etreni haircut biabi yebe ni kama enso edi amount achim odan Roman Junction yenim sasintim snifie no enso eben ho ababo mpa junction so ye fitting shop no na ebo enhwanim ebia pese e bafi be yuti na ofie edi mawa na ma ne betudwe e yawodia somgie 055 271 6777 055 271 6777 and 020 840 0859 otum sa de friend ya beba na fa bi tini kama ofie enso edi ama nyuma kowei ena mo so asen na fa da gude mu nsem ehia ene anopai Raymond Ashetewrat ena afa bani tomaoli enso e produce show no Yes, samna se ndaro pay emfamo enhyase emfem free black queens asoye na na adam kopiemu enso obani ema game no enso ekotodwa na kopiemu a na se report ekotodwa na se black queens kwachi bani fo bomakani num ema amantumi ante na nyakopon ayadoma 4 pm no return game no enso etodwa ewa Accra Sports Stadium na no and head coach enso ema black queens ema me afa Nora Hotel wode nkoma Accra e de janda no pay o se na no adam kopiemu bani no na ohwe bani fo emodembo ene se dom si bobo ne dia nya chezo mu nimbo yie pa amse ho bo Morocco ho bo France ene aye games awdo obiri na enti hwe bani fo na so modembo no esuani na so mo konkode atie mo ebo mo eka no enum sei ene enkoma head coach ene ma Black Queens Nora Hotel ede eja yenda no pay
We know Benin already from February. We played a friendly against them and knew that they are always very good organized defense-wise. They played a very, very squeezed and narrow mid-block, and they have like 7, 8, 9 players abroad playing in France, Morocco, so they have a good squad. They are always good shaped. In the beginning we needed a little bit time to find the spaces. Then we also started to attack them very good with ball in the depth. And I think we created like 5, 6 good chances in the first half, but just scored by penalty. It's the second round of the Olympic qualifiers, and it's our objective to pass through to the third round in February. So we take this game with the full seriousness, focus, and we analyzed very well the game, the first game. So we also set our training tactic-wise to find again a bit better solutions. We and Common Bianas coach Eddie Ejana Alba Beviano and I'm for the techre some for Busan say on the games out of Bonina win and I say Onyana day and Oya Emma wins and so Eban and Komako Dijani be and say or Sube a training grounds on our door. It's in the place in India Ubian Swania Bre as out in the starting game no quandia or ball at the 3 points no at the amount or say a Tom Brabin Pop. That's a selection for the first 11 Eddie Adwuma-Adwuma Yepa Nenso as head coach the Adwuma and Oshe prepare kama na ni players na so no bia enso aye committed say game no or the no start your born kama sanso na mo te bench no so e ya dia off bench e ba ono so e de ahonde de ba no e na eboa no ama head coach no otumi enya wins e de ma Black Queens team no. We are a very hungry team. We set some values this week also with our team, and its first value it's teamwork, then it's determination, and the third value we set is passion. And so determination demands from us that we always screw and improve our performance. So all the time we are at the moment working on individual position analysis. We brought this then also on the pitch yesterday, and today it's a bit more about the whole group tactical setting. So yes, we are very hungry. It's for every player an honor to be part of this team, whether they are on the pitch, on the bench, or which role they are demanded to fulfill. They need to understand their role, they need to accept it. That needs also some individual talks, and then they need to interpret the role also on the pitch. So this is like a 3 steps in the role definition we do. I think a player should never be satisfied to sit on the bench, and me as coach, it's always you have the challenge to, you can only announce 11 and 11 don't play from the beginning and they are not happy with the coach. This is my role. I have no problem to take those decisions. We command as a head coach Edma Black Queens Mamia Fano a coach not a hotel there jane anopai. Yeguso our football mu nanwada match day 7 of the Ghana Premier League no game no eba so Kumase Baba Yara Sports Stadium hono no Asante Kotoko omni bechem United na di eboni na game no end 1-1 after the game ena ebopin coach and din edi Bisma Kobe Mensah head coach edema bechem ebisan say game no se no si hu no or say referees na yade a omu deny bechem United goal enya de a enya no dia na ka yade a bechem United omutimi edi nkunim game na ebasun emu na eno ebopin bisa na say wonya clips ni bi ahwe wonya video ni bi ahwe bono na indeed foul na Bisma Kobe Mensah nchemu a ode emaye eni. At first, in the say we have been denied. I think the decision was wrong to disallow the goal. Machine view, but so no, I think that there was a Ukraine I've not seen the slow motion. It's just a ball inside, but I can see that the ball closer went closer. The situation Ukraine and then inside was so inside the ball was closer. You know, me to happen because ball inside or ball inside. But before, just after the game, I knew said there was nothing like that. It's just a decision that Lions one take, which I thought that it was a wrong decision. And exactly, if you are not when you can't come with a decision that okay, I'm born inside, I'm born inside, because as I'm saying, but what I saw is that time the ball went high, closer to Ukraine's hand. But after that, he hitting inside and I hitting inside there, and it's not clear for me to decide. We head coach Adwuma Bechem United Kobe Mensah.
Yes, also na ni remu e ma football kakra ne nkodi nkomo so mfemfro bi man samfema de na se kopima ba wa ekopimo o taki ene ne patem sina kan e de ma Antayas Poboku no enso o taki ne patem gifty asefo a woni bobo ye ba na kopie Black Queens aso yes ne modern bonde e kedwa ye pa no so de nkomo aka de ja ene nyankopon Adwuma 4 pm game no omne bani ebo na eno ana de sem kakra de ja se bani fo omunya fofole na ekopimo na so mo Ghana fo no bo na ene omni mbo no no ba wo sina kan edema Antayas Poboku ne de oya krado sende se ni coach efa Nora Hotel esena se ana so de start game na obekonkode aboa makunimdie no akọ ede ama Ghana. Okay, yes, I am, because I'm really ready to do everything that she asks me to do. First of all, football is a passion. So before you enter on the field, at least you need to be ready. If you're not ready, you can't be on the field to play with them, because togetherness brings win. We ayan komana saba wasina kind man Antayas Poboku no wataki ni mpate wasina kind enso enema Black Queens aba wa fene gifty asefo nkomo enam de agyaw na otwe wie ye na eye Division 2 League Eastern Region enso eshase na Kotoku eye Rush Academy Kotoku Rush omo Division 2 no omo show game na se omo ne Custom Academy na ebo afi 10 league no so eba so ofie na enumu na head coach odoma no din e de Habib oron so din komo kakra ejayen enra ochiremu a ayade ababai de obema aya achim danfo ne omo so de Kotoku nyina obia ehu good and quality football the omo target ne se afi omo tuna qualify copy mo middle league na fi middle league no omo progress e de akomenim coach Habib nkomo nie. Oh, it's a share good football. The most important thing in Tiamiwa is developing in Kolano. And the person who say developing a year juma and any juma. And from then you buy your matches and I'm good football. So at the end of the season you be top league no. Say you be top league no. Now your top league no, so you call me the league no. So you draw me the league no, so now you home boy the league. Enti wey aye coach Habib new coach adma aye Kotoku Rush Academy ne nkomo ena ode abano jumadie no ehyasie 4 to 5 November ena match day 1 no enso ebaso na say ena parents no esi etie ayade Sunday a chance Jungle Stars ebetena fie na one aye Abomosu All United FC ede aboni Custom Football Club enso ene aye Kotoku Rush Soccer Club ne bebo edwafo Young Chelsea Bright Elite eno no ombetena fie na omne Basco FC enso ede aboni Kwabibrem United enso ebetena se na one Oko Warriors enso ede Awentams intro 9 etena fie na one Vidaco Soccer Academy enso ede aboni wey aya match day 1 of Afie Division 2 League no emu nkomo ena mede eja no yempiemo our Ghana Hockey Association mo mino ka say the team no enso our South Africa Pretoria ade qualifies no enso eguso ekos wey qualifies next year Paris Olympics Games ebas no ye de akopiem Ghana qualifies no yanso ye bobi na yade enra ye mema no omo ene Egypt ade tentam so a Egypt for eche Ghana twa kanim bako a yentimi ante na ehwe anim senka ma no so de ombetim edi nkunim ma no so ne Kenya edi eboni Kenya for tie twa kanim miensa ama Ghana ye hockey ma no omutimi ete kanu mieno after a match day 2 no akobia 1-1 game sena table no esi etie pool A awa mema na fam no yade South Africa we huri edi nkan owo 6 points plus 16 goals or show bia afa Uganda tosu mieno ono so 3 points owo plus 4 goals odo nchema Zimbabwe etosu miensa ono so owo 3 points odi goals ni kano 9 afa aya Nigeria enso etwato pool A na aban onibi odi goals ka du bako pool B ho na Ghana ye wo Egypt na lead table no owo 6 points owo plus 3 goals Ghana yetosu mieno yenso yawo 3 points yenso yawo plus 1 goal Kenya etosu miensa or 3 point negative 1 goal na fe Zambia enso etwato aban onibia ono so owo negative 3 goals Ghana your next game group ni mu no yani Kenya ena bebo afokopiem mana fema ukopiem group A na say pool A na Kenya edin kan ho 6 points afi Ghana etoso emieno ono so 3 points Zambia ono so otoso emiensa 3 points Namibia etwato a
abano so onibi pool B no South Africa 6 Nigeria enibi sanso ena Zimbabwe enso enibi enumu ena Wiseman Aite okasa edema eye do ni chema Ghana Hockey Association sanso marketing committee head odin komo kakra ejayen o se qualifiers aye boy de mema no de sanso another qualification baby ni sentimian qualify enfri am crampo opportunity enso baby nanso man de omuni qualification bia na mema no de no ni aka wechi no kwambo emu adin esin we te be qualifier e say qualify was South Africa. The qualification with you are a man there for me to qualify or South Africa on the Umawi. Remember this for final no mudi second another qualification Busime Afiebe January Busime Dikan or Yababo qualification no other countries that qualification got more than change because hono countries eba hono krano hard na kaza kambo is young qualify or high also be how the bed in pa so but push a man was chance because the man for the past edition you know for final but remember so the only task and pool in fucking your kind of pool and kind of group B any EG Kenya and Zambia a boy on my need big kind yeah now it's me we got you bet dodgy South Africa or semi final need show more final the unqualified idea the other qualification is Muyad Papa the higher bear qualification higher we got the higher bear 80% harder only bear 500% high in part go with Belgium money India money like from countries like Kapokia South Africa Inti we media ina afei marketing committee head Wiseman Aite ni nkomo ena ode abanyen free hockey na fe yempiemu enso cycling mu no ka said Ghana Cycling Federation omusomo wo Burkina Faso a Tour de Faso no anonso ekoso na yadia enra stage 6 of the Ogwa Kwaduogo criterium no enso eba so 144 kilometers ena riders no omo ekoye na after the ride no nkomo a ene Dennis Moore okasa edema Cycling Federation on cyclists no edi ye no eni. No, this place, the Adwuma-Adwuma is like mountain is inside. Okay. Small, but this one is flat. But and the wind is there. It's there. Yeah. You are the wind. Interesting. Foster has done so well today. I think he has really, it was Foster, Ceci, and then Solomon Tego. And Solomon had to develop some fault, and then he was actually out. But I think Foster did so well. Foster, I mean, you've done so well. And I mean, it was fantastic on the count. And how do you see the strength? Actually, it wasn't easy, but today as the Thursday, I can feel that I'm improving. Sure. And I have to just maintain and do more than today in order to finish with the first bunch, actually. And this criterion is different from ours. Sure. There is wind on it and a little hill, actually. Wow. And you have to use your calculation and your mentality to ride. Yeah. Inti we Tour de Faso nkoma no so if you want about hockey for no South Africa and cycling enso Burkina Faso. Mountain is inside small. Yanton Samno so enso for my konko pimo na fe yanhwem tene fe kapendra game bako enso eto jako for dua su hyen na omobo Storm Academy na game ne ba na wie no na se koforo su sati Storm Academy for Gom Academy ensa omo atimu ba kunti se mpemprem pimo enso Western Region team sa odo qualify say omo konkon e de remonim akọ run of 64 susubribi o qualify ono Eastern Region Division 1 mu a oguso obo achem dan Kotokuri House enso Eastern Region Division 1 ni mo no so qualify ekonanim bi Pelicans Boboko no amoso qualify ekomonim na afa koforo desuhyen enso Division 2 a amabeka ho amokomonim na no okoroma na senkumo bire enso atodwa na Eastern Region ha na so apel Solomon Atua enso kopiemo ewo juvenile football ma pano ka members no ho committee ni so den sem kakra edi eja esia kopiemo ase Eastern Region yebo juvenile football na sponsors bia enso eni so eno na esia chube no ene di nkomo ene ebusa na kwan a yeba fa so benya sponsors enso wabua na fe juvenile league no enso mu ayede. Yeah, minia adeba akọ ewo mu ne se wohwemu a ewo sanka bi titire ewo se yenya sponsorship na ene Ghana ne football no ne sponsorship asem me na obanu nyina yenim ne ekoso esan se edu ba bi na yen football na nkasa ne quality no ewo fam nti obi sha hu so obi di sika shema ahe na oba benya nti na ko ma sponsorship no ko pa eyedin
Bania nim kakra ne say you bet my draft system sabe yenya kef anase a standard field there ya select for all juvenile class to play their matches there. Ebe say we am from say you didn't collabo ball baby enye. Okwa coaching courses I bet sure the type of field that what say you use any type of field they say you use. What do for the this year? Monka was so near there. Too bad for even grassroots football. We en commanders Prophet Solomon Atia edia ne anopai yankon konfo kroswe na yanhya se femfi bobo ko efen ban munich mu omma branche bi ni din Jamal Musiala branche no officials academy ne kopie mu enso e baya na reporter yensa akane se baya 4% branche convince na for the contract no otretrim enso edema efise omanya ntie se Liverpool club branche fen Jamal Musiala ehiana nanu ada Jamal Musiala koye interview ni ebizan se EPO no huni se o se EPO ne de league comparative fa league ni mu adent that na tibi onya kwanya kwakosi akan ho eno aboma Liverpool for omsa brandtende emze se de onya green light ba eno beba na nro ko piemu enso Paris France ni mpatema na se Leo Messi asan yebiem na se Ballon d'Or no etodwama branch no oje de toso makoma konwoche na se NCT 2009 oje de dikan 2021 oje enandroda 2023 enso Messi asaje ede eka ho a na se abo ne ye papa ayede mu enkomo no ede ma na mbaka cho se abrantia ye fra no Luis Diaz osi akan edema Liverpool boboko no na medical gadget se ne mama ne papa nyina no dia kidnappers enso achiwom na ne mama de na kopan ya adum omonsa aka no papa yi ofi Colombia na ne mo ni papa na aka na papa still na adum guso mo hwehwe no na Colombia asojafo se omuhwase na de ne na anhwa no papa no de na fa bush wa kopie mu Venezuela eno ntino omato ban jiban Venezuela na fe Colombia hye no so a omuso mo hwe ni ade ombe ya omonsa beka abrante fen Luis Diaz papa bia no ombe mo omonsa aka no ude ni remu eso Madrid aso ye nche ene so remu Chelsea ekwaji goalkeeper fen Kepa omde ne fe Madrid boku no sa abrante no enko bo na se reporter todwa ene se Madrid so omuhwe ne modern ball ene se de obodwuma ene Madrid ni dia na nko munyam no Chelsea be ye sune na fam no mo wie kura na moto abrante na fe January transfer no ebie dia na se abrante fen Kepa ebe remu Brazil na fe permanent deal no ono mo akwakowie na abrante no ese Madrid 4% moto ne 17.5 million pounds se ekoba ne sa Chelsea be lose 50 million pounds amata waka zomo mpe amope so wan kwati bench dem is Sanchez nya papa biasa so na papa biasa papa mo ja kama sasa phone na simba Carabao Cup na reporter nsa kan se unim se Carabao Cup yebo England na yebo no two side we semi final no we born home na after kokko ba ko enso another opponent home reporter nsa kan se sa plan no mpenufo ye free no for the first time na bibia so akoyi Carabao Cup no mo na dani enso remu former Chelsea player Brandon Fene Danny Drinkwater so yendra ana beto biase se mpempe dia se football no na wie nyaria obobiem 2017 oboy MS Leicester City boboko no agi EPL no edisiri na so remu Chelsea okwa ne modern body anshara nkoyi okwa no adumi ambo epra ene ade adumi ambo man football no entumi ankwa ni mu na Brandon say esi ade wabre entinya de abo no otokwa esi akan biem yegusu akan retirement 17 October ena Brandon fan Eden Michael Hazard edibetu dwa say body ono etun kwanta o mapai onto aso ensi akan bio na ebopia Brandon ebizan say now from October unya nkeke ball unya training onfe football ozi dabi ball no miana mkasem de si menfi football bia iwise miano na park ne so no me ball na enye manije eno ntini me de si menfi football yeso edisi na remu a Essendra na Manchester City omo ena mpedufo ebo obaso say it's a club of the year omo GDSM na so NFA ababa wa yefen Bomati Atana ono so aje mba no Ballon d'Or no e de sini na so Erling Haaland enso aje Gerd Müller ukopie oban ya papa ina ho no si akan o hye goals pa ntini din ena eda trophy ni so a ye de ama Abrante yefen no Erling Haaland ase ni ama akoyi e de ama no Yasin Cup ne ni na na your time na so Jude Bellingham so ji ye ba bi yo ayiba ye ba wia ye de aka no ba na obo ba banti Jude Bellingham de ne hia anya kwa ye bufu kwa mo obo ba na obetina se na obo man aga se wa yo okoy na te fo pia no te
Achimda. Achimda de. Oguzu ya juma ba tim no ho. Man must have kutubu. You see ya. Now captain in the morning. Also atwasumidi at the usual combination Yusuf G. Utininka Raymond Ashete Rat na fi Benito Mauli and so a produce show no. Nano pay ye checha obibia Mr. Adams ye chia ye chechu obibia. Into captain in the morning. Over for your manfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Yam faster than confirm at the sports team.
Joshua Kwabena Ejanim Kofi Ejiri Eji Ben Mawuli yet was so shining song Simano Ebianine Pepe and Abwa Pano son home yet would that chinti or brack into a future addition woman de Twaswama now feed the one cratamo boson so Abwakwe Musisia ma yamfa and chiasron konkoma ebusian for amu Kojo Kumi Arope Yamamunina good morning the say bibi aboko de afei adisuafo amowo yawseuru basic school ani akyerɛkyerɛfo amowo ho anopa ye kyerɛkyerɛ amunyina yɛdama se yɛsere nyampa so nkoso enhyira mo sɛ nra mo gye yɛn wɔ fɛ so na adɔyɛ ne timi kɔ so kama afei mo nso a ɛna mo nsa so a yɛtimi ɛkeka yɛn nsa ase kakra asukufo a wɔn ni ataadeɛ hyɛ okɔhwɛ bi mu ataadeɛ hyɛ wɔn paa na ɛyɛ awerɛho na yɛkeka nneɛma bɔ mu akɔpam ntaadeɛ kama ɛde ahyɛ wɔn nwura wɔn nyinaa hyehyɛ ntaadeɛ no pie ne hu sɛ ohia nyɛ kra ahokyerɛ nyɛ ɛne nti ɛnra mo nyinaa mo ka bɔ mu yɛ de sere yɛ de hyɛ mmɔfra no anim Omo damase omo bompaye mamo eno mo sen hira mo say ye 1 cedi say ye 2 cedi ya wuyi ye bia wo de boaye no enra enkwada no omo bompaye mamo omo damase wow Nyankopon hira mo nyina okay Edra beka kira wo sa no pay yensa beka ura Francis Anomboaten aka François ono ena uba Eastern region nyina Yera Ken ohene e Japan the campaign team no wono ena wakasa edema wo mo the Eastern region nyina ono ekasa de ma Yera Kennedy ohene e Japan beka kira wo se ene oba be kansa wa ha wa report to da man you serious and rounds no oti you are fimo opon be no do ko do baako enso anope we dru da tema weni abre ubesunti na wudi fun anim ye mo akwa ba enche du be ram na enyo ono nko a yensa beka ukọ sehwi akontomra ono no ye member of parliament ewo ho ye frɛ no honorable Tete obetumi afrɛ no Alex Tete honorable Alexander Junubu Tete honorable Alexander Junubu Tete ono so obegyina mu dia ma yura bawumia ene yesi yate Obaye sro hanu mo professionalism fair and balance enti ura François ebe kasadia ma Kennedy ohene Japan na honorable Alexander Junubu Atete sewi akontomra mrahye bidwani ono so akasa edia ma ura Bawumia okay Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia your question is simple. Say a Bawumia, why Bawumia? Say a Kennedy, why Ken? No much much. Nyankopon ya domo Saturday and Susain Yibihu baby or the brother hono ebefa. Mr. Brenner Swan, you know Bebon come on.
then so ya no ahye ne so say na parliament wo mo call ma homegye mu no mo sign a report back and inti hye ne so we say a glorious happy birthday going out to you Anna Nora Agbesi we a people teacher ewo Kindercare Royal Academy Anna Nora Agbesi na debut oyire de Anna oyire de Mrs. Anna Agbesi ena obaba nso so de sen Anna Nora Agbesi are edin ho ya kwatwe ya mo ana ena Anna yi odo oyire ade ato ba brei ja yeah and until a glorious happy birthday going out to you Anna Nora Agbesi, a people teacher, Kindercare Royal Academy, from your father, Mr. Benjamin Agbesi, to you. Live long and prosper. And of course, do have a good one. Oh, Papa, so Pewasempa. And obey your fine. Yo. Oh, yeah, chili ni yate. Without into your brack went to your foot, you know, this year, woman, patch or shed and so, mammy. Yeah, the 2 year here for. That's why I ready a bit me a shooty. Nafe ye de atwa so. Ano pay yen message ye de na woni titi. I see be fruitful in everything you do. Be fruitful in everything you do. Ni awo ye bia no e wo se wutimi so aba. E wo se nkrofo tumi nya so mfa so. And into wo adwuma mu na yen hye dan hunu so mfa so. Yen hye dan hunu impact bi a wo de boa. Why your home mu enyama ufiri mu entosin e wo se unni ho no mo ye feel se we oni ho e wo se ye duru asori ho na wa ma yetimi ka se we wa ma sorry ne e de ne ha no e wo se utimi so aba e wa ade a wo ye nyina emu anope we da chinti ye se so aba e wa ade a wo ye mu aware mu e wo se utimi so aba e wo se oyire ne wo ma etimi hunu contribution to the family ma forming no e wo se ukunu etimi hunu o contribution se oba utu kwan na ukọ ba bia wo se ukunu tumi e feel se ampa mikunu tu kwan me yire tu kwan ampa me yire ni ho se mofra ni ho no wo se ukunu oyire e wo se maame ne papa ne tumi feel se ye mai wo mo etu kwan edwanim enwo se ye ka se wa ma ne wa ho eni ne de ye ho beto yen enwo se ye ka sa ne mom ye bisa se maame na ama ne ye be dan atena ha ye ni be dan ka ye ni be dan age ne mom ye bo din ka se wa ma ne ye ka se eni ne de ya sum badwen a asem wo ho anope wo da chinti yesi swaba e wade a wo ye nyina mu ena no wabra Yesu Kristo ne nam asem wo mo atwera to ho no yesi wo ne nam amrofo no na twero to ho yesi wo mo ne nam anom kokopie edua bi so kokopie dua no so no na ekom di Yesu sa na amrofo no ka kire yen yo na ekom di Yesu na Yesu pese wo kokote aduaba ne bi die oduru ho no mo na ade ne nso ye ehwa na Yesu hwe dua ne nim no odome no aden ye ode ekom ene ode dome no ene ka kire ne se dua anso aba no obetwa atwene we ye de amrofo no twero to ho yamfa mbra yen yankase brabo mu onipa bie ni hono mo a se wanso aba wa adwuma mu a ne boss onimi ni odisika yenti boso me so a wose gi kokodi wabra wo hunu impact not at all emma so I didn't me patch all the we bia no so aba manfa so mbra wo so manipa hunu se
radio matie radio nanso radio we ba ye no matie radio nya so mfa so aba nya wo ye nyina mu Mr Politician so aba man krofo nya so mfa so mo mu nu se ye di tumi de share papa yinsa ye di tumi share maami yinsa no ye nya ne so mfa so wei akaka krea bi no wo bra so na wo sori akonwa so udini de se de na no na gina mo eka no ye bebo na se ye bo ne papa mu ana aboni mu no ni nyina wo nsem medofo so aba e wo de wo ye nyina mu asori ho so aba adwuma nim so aba edwanim so aba kronim so aba aware nim so aba suku nim so aba wo ye suku ni na ye twro no wantwa wo nso aba obetwa atwene nya wo ye bia so aba wo mu Kristo asumdwe nka ho amen Woba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Papa no se bosesa ye ready now back connect. Osebabu aku wansa bu fuya so obaba kontoba asempedu dontia. Nana yawo sikamotus. Wona kwa mo ako a big say. The won krata mo boso so na medical ka kire on no ne de breo. Anuanom ba be ka me ho na afei yabo awuram na ye de ho nsem de ama o se na medical ka kire wo no ene nyankopon ya adom a ye mra hibedwafo no omo esan ekọ parliament na omo kwakotoa wo mo adwuma so wo mo sorry ache pa wo mo sorry kokoje wo mo ahome no ache pa na afei na bre na so omo etu kwan kwa aburuchire nyina ba MPs no o bebre no akokoje wo mo ahome de na e ma ada wo mo kokoje wo mo ahome a na eno ena enei ena parliament kire se ahomeje no eye obi ansamra back na omometoa wo mo adwuma eso okay enti eya na wa hye ne nso e de amame na opani ye frɛ no Cletus Avoca o kire se ombetwe yera kandapa ombetwe ne pra de na ba parliament ene ya wo mo ekoi na wababa be yiyi ensem bia no omde omususu se ukọ garu timpani sa police anase military brutality akoso wo hono no e wo so opani ni timi baba kirikire mu senti ankrofo ti onkurom na military fo etumi beto hye won so bom funfram e ade a e hadwen pa wo hwese de omu prepare binu mu a na obroni beka se eye an eyesore na anopai no e ade se opani kire se ombehwe se ombetwe osoafo kandapa ama na ba no be yiyi nsimfua bi ano eninti ya na wa hye ne nso e de amame okay na enanu ya ne kokoye yi kese na nyina ye ga manye na yi no kokoye ye sisiye no ebini mo peso mo hyase ebo obi fufuru din so na eba be ye ga manye eno na national traditional council mpanimfo no e de atfo mo anim so mo nhwe na omankwa nkobo obi din sisi ya omunya botre na nia esefata no omo mfama no wabra menteme ho ase enkonkonko pie mu ebra na so yen konkofa de obon krata mo boso no mfama na fa akiri yen to aso afi apom boko de boko na so nyame adome so mo ho ye pa kwa ku bibia boko medinyankopon ajetumfo so ni asase bofo nyimdi onye ne bakruto Jesus Christ a oye yen na awuradza wo fi susun kronkom nyinsen non obabun Mary won no huna mande o Pontius Pilate no so
obona sendem owi wosien osan kwa samando do che basan osorfre ufum no full course no tinyankopon ejetumfu na benfa ho na ofi baba bebuan kanfo na ufu aten bejesusun kronkron di aso kronkron miam na awontefu nkuta odi bon fafi ni peduo nyan ne nkwa onya wi amen mihuye anope. Okay, inti ohun ye bisa sa ohun te sen na no na wa kire mu bebre sa no. We press before na Methodist. We Methodist. Oh, okay. But I'm sorry bebre can be. Almost can be. And we have French version. Oh, okay. More French version, Tree version and Brofo version. Ah, ni nyina utumika. Ni na mtumika. Oh, okay. Even sometimes cry Swahili. Utumika ni nyina. Batwan. Efia. What in seven na mu. What in seven na papa. Hey, Edinho. Na oko eyi Korean friends ay. I mean, yeah, na me refi. Kroni din. Oma bia tuma no pay. Esemana. Esem. Enti esem fo ano pay ye cheche am pa. Ye cheche am sa nso na kwadwokumi. Kwadwokumi information center na wo ho na no pay. Omo so bia tumu a omo fili. Enti ye cheche omo nyina ena ya usewuru ho nso yesi ho nso information ni bi wo ho. Enti bi wo kwadwokumi. Ho no na na boy no operate no. Na said the omo fire yada yent no. O ka se wu ye ko na yi. Yeah. Ekobon san kra. Oh. Omo ma waduane nso. O ma yaduane. E ma wudi kama. Okay. But we film no obi foforo nso take over. Yes. Ah, ono nso wo hwe. Yes. Sa pepepe na. Enti ye don ase. Information for no mo fire ni na ye do ma se bebre. All right. Enti mom ye nkomra na afei ye wi a ye mfa de akanto aso. Anopa no nso about community aduonum nso ye matiefo ni na chimama kwaba. Eba Ahenkan 93.3 FM so. Eye de bon krata odro abadwa so na poso tete ho. Ena no pe yesi adwa de ba besum mo ani die kwan so. Na broni beka se headlines eno ne edenam. Enti de ebebo so ebeko story dedem no. Na wakwabonten akope bi atotum nkyene. Na wona wo sen no. Ye de ba besum me din di kwaku anin kusi. Buadumene afia ampofowa. Yeti Akuafa Kuma studio. The Chronicle, the Obokrata, ena mede shasiye. Special prosecutor, ayo ure kisi ejabin, mlanim ni. Ure idi atujwa se, anas awreme yaw anas, nhwehwe mu, ebe dedi se, oko aban atena yaw droma. So afo bakwa no ne hwe sikasem totoye so. Ure edubu ahin. Anas di mfoni ba betujwa kire se papa ne gye ademudie. Oye kata so hye kata adware ni sei no brabe de nani gye ho papa enam so ama sa video no so ye pamo no mampani pamo no efri na tena ye gindibre fri ni nsem adubu ahen omanfo be kaya na eno na ye se ye mbo no kwa adu ana owura kisija ajaben special prosecutor say adubu ahen pa de okaso betumi abo no kwa adu ana odada ganafo nya de obetumi a prosecute no ehho asem ni mfoni. The Chronicle, the Bokrata and Impinfo Menu na Emfoni Aba. Akato na bro na yakowura bro nyamu. Busum wei ene na etwa to na si si bro nyantete ho November mu. Na eno na posifo panyini pa oda no sahene IGP Dr. George Ekufu Dampare kire say oh bro nya ebedi de. Mo bia nsuro sanse posifo no. Na yenti bro nyamu kra mu adwuma mo ye. Yensi bro nyamu mpo moto nam hia script for nam hia police for efekeke de am fa kran se omo ba ku twi na ba ku tie no kutatuo enti IGPC bro nya radio no fears mo bia nsuro bibia bedadin abato komisanso ana 82744 o2 ono fo se ya ye gbamane a yenka ni pen na nyai nyoma odo bia de ka ho ne enti watu central for papa ewo yamani bom meche ye report mu The Chronicle anopay Ghanaian Times da Obokrata no na mede to aso GT His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo mfoni eda hanum se no woka edi a kire mpanifo ahodro e wo mpatamu bemben ya Africa hanomo ene empomo mo achichi ni benche se terrorism no enye baakufo na ekwo bia nka ne humbom na West Africa ase no yentu ase na yifo mo to be hye so
Africa ha se amimfo ne kana se tuatiku ahodro no yenhwe ne yentuam so santi ye mo kan asem sese baako fo awurawura dura egu oseden enunti saabe no yemfa nya adwuma ti nanado ena esrese obia nso mu bi na terrorism yentu ase page 12 ena asem no eda ho no mu tafa na Ghana ha say road contractors nso enwa mo chese sa 1 million Ghana cedis adamudia na yese wo mu tua de mankofo bi no mo no enya no kre kra professor Adey asem no wo keka no road contractors just say oton na anche hanom wanso ena wamode atoase pinche bi ene awruka sem bi koso won kwanta enam so ema aposifo adoa nipa nso ne ebi nso atopia fa agyan ya aposifo ehwehwe wo mo hwasem edaha na office of the special prosecutor ura kisi ajabinfo ni da say no watch say eya owura Charles Edu Buahen ne corruption saga na ba ya allegations ya de for ni na da wahwehwehwemu a oni ohun ade bi etue mu nti wagyan hwehwemu ni ye ho nso sem eda page 3 we aya GT Delbo Krata dem de to so aya Daily Graphic Delbo Krata mu nsem na Daily Graphic nso Obama ne na ma ne edi kan me de be hya sefa ehumasuya ho ehumasuya ukoma titulu ni SHS sei ye wo course saudo bebre subject saudo bebre a ye study na emu ba kwa me de ya me yeda pa did he put it on the table? No, he didn't put it on the table. Did Kwame go to the water? No, he was dreaming it. Eno oras ye wo akonta ye wo abodimu nyansa pe science eni bebre English ni na kekeka ho na omayimu ye wo akansie bia wo ma hyehyɛ ma entwaso schools afi bia ekoso edi adaso National Maths and Science Quiz. National Maths and Science Quiz. Afi bia ekoso. Afi we de etoso wotwe fiti so mu frase de etoso wotwe ekoso. Na suku a etumi ebo no modern di nkunim Legon Presec. Womo ena edi nkunim tie so mo winning the 8th National Science and Maths Quiz. Ehunfoni eda no mu sei. Ti bisanze da be na wo school nso ko bi ti keka ho school kra wo keka ho na nso atumi akɔde odin ende eye pa eho asɛm ɛwɔ anum sei ɔsoafo hwɛ ɔbɔ ade ne paso ɛne nsase ni na so Lands and Natural Resource Minister onumnyafo Samuel Abuginapo ɔkyɛ sɛ Magnus sɛ ye sakrani no wo ma sete $450 million ama insuta Daily Graphic anopay The Daily Dispatch da obokrata no ena mede to aso owura ba kwa ba no se o abatu obi bo ha na ebedi nkuni wotumi de na dwen geji a to de bia na atom na nse de ya na afetra fa ho na owura ba nafs na asem na mika na yade ya nkofo maako mienu miensa enanfo ni ato ase na yade Ben Efson ono so na dwen kire afia ho na Ben Efson kire se nyame aduma November 4 ya kato na branche yo memende ya be ya na nse so de na ne ko hwimhwimhwim memende ya be ya kwata kwasi ada de na obi hu no standing point na eno na Ben Efson kire se wono no wa ya hwehwemu ehwehwemu a waye no wahunu se Dr. Alhaji Mahamdu Bamia November 4 abato no benya emu 73% ohanchichemu aduosom yensa Canada akumpre kwa Japan benya mu ohanchichemu aduonunum 25% na 2% no Dr. Efri Yakoto ene adeni mo atafre ho sa ti omumie no ba pre 2 no ho na 73 akoma ba omia 25 akoma ken ti ono na dwen kire eno no na ya mini ba bia ofa no ono otimi nya ne figure entese ti adahanum se krata di abakakra page 12 edahonom ha na Ghana hanum se oba kama oba fe ya wono na hwe abato nsam so ma me Jane Mensa nimfoni dahanom Endrad kwasiada ni mompo a ena Journalist Association for awards ekoso okojina simpie ni apaso
ade to dwa say 2024 abato no oh ebeda mufua beda mufua papa chese democracy bedi ahimpa ehwo na mu behu sampa sa na electoral commission fo bo adwuma ti wo se 2024 abato ne de pampe bibia bedi dam pronti ehwo asem so da hadmo a wo kire mu saa na ne ncha no mu a swafo no na hwe omanyina ban bonsam so national security minister yewura kandapa wano so mfoni da hanum se na nasem mo kan se wo wagidie se sania aban a wate suei ama ban bojuma ku ahodro akutrement omode gba adwuma no oman asomdwe de obi anu no obefa ne fom ye behuri pa ne yaso ye befa ne soro esan se o ma peja standard no pa na wo so ogidi ye se senior standard ni apeja no security for no bambo for no bekoso a ejina baabi omugina ma omani ada ho kawe no bi amfa ye bambo nsem ambegro atopre tia ho asem so eda han mo the daily dispatch the obokrata no ede aba the anchor the obokrata mu nsem enam de toaso na the anchor chese ne bana caption ode ba no ono okasafa agokansie hu oba Ghana num say ya said the Abro Football Champions League La Liga Copa de Hwan ne nasefo no yeso Ghana ye wo Premier League yebo ene MTN FA Cup ne nasefo na team bia woni home so home match e wo so obo e wo hono mo nje wo say team bia nya ne park e bia obo home match okobo wo hono mo Kotoku Royals ye home no park na nya ready say nya ye ngwa on uko media ma wom so saa na media ma de nkra de se ya abofo na ya team bibia esan say ewu uko media ma fokro ma na ba bia team no wona eye the gold asase anko for to gold enko for ye free ho enko for didi sankwan free ho efri asase ne so nanso obi ananwene wo say yemfa nye standard pitch ana stadium bi ema media ma team no obi ananwe ho ene yesi anamso ma media ma fo wo mu ni ba bi ombo home matches enti Cape Coast eno ma choose tom de beye omo home a ombebo games ni wo no mo na wo mo match eno mo yesi omba kobo Cape Coast pitch ne nso ana stadium ne nso wo ma reject CAF for reject said there be is not standard for the match into ma reject and once em e wanum si ampinfo adwa papa da mo asase ne ya na hu problem uye how enebo adani sika se tam na mutu gold say wo medium afo asase so medium an po okro ba afian ba bia wo media e wo boase ana takwa on ana bono medium gold wo takwa lie yes takwa mutu yeso mutu gold wo say anhwa no na so park enya standard park kema mo no mo nye ena timi ani so biri wo mo sa de sabi odwen a okura gadim ne ta na ni so ena mo bresa enti en wansem de anchor de bokrata ne de aba de bia ne ahyecha ne ahye ntade ne na mo se ya ebinum akronfo se twom mo de wo ma yemra sa na mo sun mo wi abebo mo sa nkofo we de anchor de bokrata eno no na de mde to aso ni me kon asantemantin we de eyamanyosem dwomtani panima NPP amanyoko no Ora Bernard entwibo siakon aka Chema wuntumi ena ekasai osinyame bo amemene da aba omo ba beto e wo Ghana wias ebabia no ayemfu bi e wo asantemantemu ahyebo se delegate no wombe ma omo TNT no ma mo aduane na omo de akoto aba no Chema wuntumi ena ekasa asemi afi demdi wie kura eyamanone obi man so me ko bafana South Africa ene se Ghana ni bia ote South Africa nyame adom oya Pentecost peninu bako mpenifo bako e Deacon Pentecost Deacon na so gina so edam preachia na kidnappers ebe mo ano mew tese omo ntisa akoko no wom de nadwane ama Pentecost Deacon a oya Ghana ni obo ne bre o South Africa ogina so edam na no kwasi ada ya ogina so edam preachi na kidnappers abetam no ene ne kwa yehu baabi a onenam sisi a ai enya nwanwa abozege
Nene, aso dem bu ne abewiani na o wi ase dia. The anchor the worker times some of the buyer. And on Intama waka Pentecost for South Africa, Titu ne Ghana for wo. The find that the Ubokra Tano and a medetwa so doctor every year koto and on also bokwa say. I abanu amoko akoto no mu fanhwehwe animu bi anko hom ko feche and your mamma ko forma. Ti omon kwato ne fenchem. Your better akoto no ontoma no. Your better ama baomia ontoma no. Your better ama deni mo ontoma no. Your better ama ken ontoma no. Mama nko wi abani mu fam obia nko yo enhwehwe animu no ma hya ase ye no na media me we camp na me we camp no. Enso ho ada ne duru ho enso me we camp no enso ho a mama fa nko kenkan bato no. Enfa nko ye o me we camp ko kenkan ba no na sa favoritism bam dia na asam ne bajira guti ene Dr. Free Koto ena ekasa ne ti ho wa hai Erastus Asare donko ono nso eyensentro ni afie we GJ awards no ono ena wi owi ni kese pa ne kese pa no no ne koma no no kire se nani age pa ewani onyam sha Ghana Journalist Association for the no ehun asem eda ha se owura kwasi Peter ono nso ne Adwuma-Adwuma case ne the house na we be ma we se mi hu funso bi awaye ase ye di Yesu Kristo koma papa ba akon ase be ma we de mi hu funso bi na mfa no koma Barabas enti owura kisi ajabe so hu funso bi Adwuma-Adwuma waye ti wajai investigations no na ayi Mr. Showdown sa to bombo se ayi baomia camp for no omo di sika twitwiri die $800 million hey ti omo was carrying na so omo pass Canada kumpre kwa Japan e kan yo o se baomia ne nkofo bre no $800 million say one step down wo so wanya die yo and about me so campaign team about to say hey Kennedy either twa or three and also want some at page 9 ya ni okwa no akotumu nchin ye pa the finder the obokrata Daily guide the obokrata nam de to aso na Kennedy asem ya wama san dia ba pepepe ntimi sensi subiem na fufuro bia ni tin so abato komisan peyina odano maame awofedua so no tenten tuntum kama Jane Mensa maame Jane Mensa say ewiasi obi bi obobra na obi bi oyade a obi behu beka bibi afa ho a enye no obedwala ni mu befu na ona obeko osebisa nipa na bia o problem kakra no problem say wo ye bibi no ade we de enye ye ni sei ade we de enye sa enkofo bebrechi sa de no eno na maame Jane Mensa say ono no asoya ono na epanyini wom electoral commission no wom nti saade no etu hu bibi na okasa tia ana woten won mo a wo they are good to go wom betie wom enchi saade no kra daily guide obokrata ena ebosa amanie na yese yama asrafo akọ enkwanta enam ebusuan tokwa bi a ayi ni ti won mo ti say we tribe we nya tribe eno sa eno tokwa ni bi ena yi ni ti won kwanta ni enim kwanta kro ye wodan kwanta ene won kwanta enye wodan kwanta wi ye sanso ate akama kwanta tin kwanta kro wo Ghana de doso pa ti ye sen kwanta ena dwumadie wi enam so ma asrafo akọ no nti per daily guide kratan bi na tumunchine ani ami di daybreak da obokrata no ena to so Kennedy nso ne baomia team no mu ha ya ne pictures no kan de eka na asiano mo an yese tobinko fonso awrahosem akoso ewo framantem a akoso modern media de abanti o matabri enioma sika esom okay enioma sika de to enioma no esom 1.5 million Ghana cedis nom de atoto we kakra mo kakra we kakra de akoma mattress kakra pa nti ehun asem eda hanum secretary ede aba de pade ya yebo hu dawuru na encha hanum anso lotto operators oloto masem da ha
Yes, lotto operators, any agent for say NLA, baby diano. Lotto who some day. Oh, can one can ya. Almost say no, Omaka say, ya can say more than 300 million Ghana CDCB. Emma NLA, tia who some so sikan who some I some to which is there ever had more crate ebo enchirimu we daybreak the bokrata pen ultimate paper last but one na yes sorry so the new crusading guide the rubo krata ura Canada Japan ne Dr. Bomia campaign team no woma sam na san unity wa ha na akosoma sutade ekobe ho a aha mansini enan na nipa bebru empimu du ene akire wo munya babi ntinanda ema woma som ndwe wo mo no Oswafo hwe Ghana sikasem so nimnyafo Ken Ofuriata kan say nyame bua 2024 budget a won be read no ana won be ye no won de won issue no ebe shem ebe ka ho se de bi won be allocate sika bi won be pause sika bi e de ama won mo ka adwamu e wakosumu asutade a ye ko be ho no ho na asase mo nimnyafo Kennedy Ken Ohene Japan Ken Ofuriata e ko kan ye no na the new crusading guide the bokrata and aba say Ghana for agia tumpreko pe ebo aban na baso say wow say obey allocate fund ama victims no aban na yade pa ho asem wanum say yes Eastern Regional NDC eno makoto ahye akronfo bi so rail lines hono mpotem ho asem da anum say the new crusading guide the bokrata no ene de baye lotu asem na san unity OSP asem na samba owura fi yakuto asem na saba dia ken na yaboso dada eno no Daily Post da obokrata no ena yedi twa eto na atubiga so asem a obekan ye atuguba justice atuguba na asem obekan ye efa owura je chikwesi na asem no ho ne court nsensem ho na owura ama Kofi Bua ono so kire se papa unim form ona age form asema wuke de no ana ne yenso ye kekan yo enti ho asem da hanum se Ibrahim Mahama ene jata cement for so akwa doye oti mpatem obunu east ne de Afran Plains constituencies so omu nyina em se nso ni bi kokoko ho enti ho asem da hanum se na Dr. Alhaji Mahamudu Bamian so ya se railway rail lines theft scandal bi eno so keteke ho asem esi kronu bi akoso eno nso ba omia edian piepie bi omode omonsa wo ekyerechire no so wo no ha ho asem so peso otumu nchi akwana kope Daily Post the obokrata no netumu enchene presek fonso legon omonso wini omawini national science and maths quiz no enya asem ketwa yeso omawini atoa so wotwe osesen ena omaye omonsa we are in 5 no we are in 3 just go for o ma bin say ja o ma break 8 o say o ma break 8 bankola no muni madi o aba we mu de o mo fa no fofolo kra o mo twi o mu popopopo but we ni yen yesuku ni we mfa ye ho no ye o mo ye mfa ye ho wa to bo abo na ta so no ho obi kra say we nyina musu we theory egozi say ati kan so mra usuku na abon wo ntumi nkobi ya edi o beso o chire say ba dem say say so uko school atefa enti o pese o chese nka atefa e ko finals a anka be ko anu atu o ende nya de boni nta me kan anu ntumi but minim said your mochi shanioma but akwa say afibia school se be ko na similar omudi kan ya region so omudi dada omudi kan ya region na say omudi ma de omu wie school ko so mfiti ya no akosia wo ho no ma omudi kan ko region na be kwa presek no adwen no o ba no na first no but e need there. Oh, okay, but still cry school school. Yes. School near school. Enti omudi kan ye free region. And sana I could do national ho. The region wa be qualify. The region wa be qualify na uko anim. Sa pepepe na tie. Enti atefa. That's kwa kobi. Oda do utimi ko, oda sko do utimi ko. Utimi ko do baby. Utimi ko na ka we mu die yi. Atefa so ya try pen. Ya try pen. Oh, sanko for no more school ko de on pa de. But
Marco be pay. Oh, ya ko bi pay. Ko duru he. Ya ko duru region. Sa. Man ya mo ya de. No ya de. Bankra ni ma di o. Usuku abon a emfa usuku abon ho ebufu mfa mesan national maths and science quiz no. Bankra ni ma di o. Ya da pa mi say ti we na yesu ya mi. Esu book na de kiro mo ade ya. Amoye no courses ana say babia. Babia. Where's ni ni ma di. Sa o kan no maka. I said, you see mass and color. You see mass and color. Okay, I saw the tomole. Adrinia, and they take my end, they will be the dome with 3 answers from it. Ya wadio. What we almost say, hey, Yanni wadio. What you a brofo program be as omo or kame talents. Now saying some kodem. No more could know you. I'm on bachelor, Anna. I'm one on bachelor. I'm one on bachelor. And go for you. Over some quadrant, I am for Papa. Oh, you John Mo, John Moody. No, you're ready. And 19. 2 million. Oh, three. Oh, that's not can you all Don't almost got 2 million. I'm Okwakun fracas. Never and Anaya. Tian bisa. Why be? Oh, you see my so fracas baba ni ebi. Don't me say no. Why be? Akola na bin say ja fracas bagel. Oh wow. I just say me fa na. Awoye. Ne ye ti hey. Who the papa the man. Now yeah time I go school no. O be pon be ba no. Before o be post school be do fie no. E kwan ya o be twa nsan na we do fie. Na o nya ba ya for abre. Na o be do wi a ya san de ayi bre. Atichire banchi sumafuom. Kofa bra. Ya yes sign. Ya yes sign so kofa banchi ne bra. Na yes down mo say yes. Agreement na say. Information down okoba ya udidi ya ukonso now you see my what ne dem. Ntu be ya dodo na sabi wo mo a wo mo ha mo ma bebere no ha na ase bi wo mo nsem kakra na wo gigye mo so mo no mo taye sa ade no cause ade we so obetiri mu nya ne don't me nye Utiri mu ya ne dem mo dodo na utiri mi o down to me ase akora ye ngigye ne so a utiri mi o down to me nye utiri mi o down to me no ade no mo ya na so fa pen you know you say utiri ada betimi omo your conductor so omo tu be na betimi one akwala wadi la ya cheko betimi nye 2023 eto omo ya de me mo 2024 ya mo ma ba National Science and Maths quiz obo ye example ye betu ya ye bi o why so okay kan ade okay kan 1 + 1 2 + 2 4 5 minus 3 Adwuma want me 1 + 1 2 + 2 2 3 ba me dia me ade bi ye maths bia mempe onya me yonko ade ye maths bia mempe egidi ma mempe sa onya me yonko maths dey ye subject bia ye dey atro ni akenkan theory ni dey ye chewa be tiase e be ye wo de ye be ma obia wo be ye kodam ade enche na etu na ya leke ma me na ma sine fancy na wonim meeting bi ko so enra okofodia maka say achemansa block ha ne de ye de ada constituencies ni yemfe ni ne akira achemansa block ha de ni be di akire meeting bi akoso a chairman afo no constituency chairman afo no ya frɛ binumu a paweremfo omo akɔgye no enya senketwa omo de be den yo omo bogumbe enti omo de paweremfo no call mo constituency omo hia wo ba te say achem dan constituency a meetings bibiri akoso so omo kɔ electoral area coordinators for no ho enti omo ya nso omo acheche no te say bi a electoral area we omo wo mo nkrofo ho branch enti omo hiehyia omo hiehyia omo ka kire omo se omo ya nhwehwemu no ahunu ntro omo de na mo omo ya nhwehwemu no omo ahunu se area kan onya
na baby abefa bi obi ase bawumia na wo beto about me predict yo enti wo de tie say achemansa block for nso so anto a ma bawumia ebe ya nim gu ase enti ade na obi ase bawumia de emfa ma bawumia mi wa wonim se nye sa omo ye nyame ana why do you do that omo ye nyame na de na ko fa desperate sir chairman fo ni bi say ai ono no de ya ma ni sika na sika na ya ma no nko ani isa asase omo se ye ma obi asika ebi aso ma choro krata de aba ye se enya no kore ye ma obi a 8 million hwan bia no afi de chairman fo ni bi agya tum sa ai omo je maje na enya me nko an me di no hwan ne be di ono o ma obi a 100 Ghana chairman we ni 100 cedis chairman ye no na net constituency mu ye ni madwuma a we ye afi the electoral area coordinators ye omo ne number se ebinim ye enam 40 ebinim nam 50 omo omo nyina 100 Ghana okofa sika ne we he 100 safo okofa sika ne we he me no kasa meeting koso omo hiesia ayi omo mo odin bi omo frɛ no NDC for the any branch branch executives yes but we am there I don't know say a police station or so yeah enti omo hiesia wo mo atem dan ha say omo aye meeting omo awure omo akọ miaye nsia electoral ai yeah monitor wo mo but why do you want to think for somebody den kra ni mu de ho bra yen how na mo jiji de o de how bra yen why do you want to think for how bra yen o say o so na e ka o enuma we na e ka o there's no way say nipa de benya tumi obeba onteneka ene agrokro na ye bedi obeteneka but dabio why do you want to think for somebody obi maami delegate for omo ye kunu nom ye yire nom enti person o chese me maami ni munyansa ana o so sabi wagimi anti ube decide ama no delegate for na chirom say sabi ye nyimi nimi delegate for no aka na sisi ya strategy bi ni mu use no say yesi ya disika ma wa yesi bodua hwe me ka che disika no ne bodua no ungu ubodua say me na na kom sabi abosomfo no munyimi sa ho okromfo akoko wia no okromfo aba baje ye nyina ye akromfo enti se dua bokum nipa e wo se ku ye nyina wow okromfo enti munye mummodua no enko ba bia because sika no nya ne dia bisa wo chairman no denti a ye beto aba adana munya na bibia mo hihye bia na bibia mu nda ofan na efa bi problem na mo pese mo create mo push ni pase ni pankasa ni pan so ko kasa mo sie na no kasa nye waye sei enti agege sembe ni ye beto aba munya na mo nto aba eni zvo beto aba sei ne ye na den na MPP fo nko a no mo kan ni MPP fo ne adana MPP fo nko a de hey and this is for better ba hu sa de we MPP fo nya sa o de uju hu di uju delegate ayi o candidate dia problem die tie ni break asa cause ekokokoko etum be kan yen Ghana kan yen hwe o be ji so bi atia babo e be kan why ekokokoko e be kan yen do that bro fo no cry twen ma ana mo yesa o pesa mo dwen de ma delegate delegate o no aware e wo ne yire wo ne ma on person no ne de na dwen be yadwuma yes nti sabi wagimi o kire ne say chenchena fa ha na che say na mo to aba ni wia sankrofo na ye mo nko delegate no so mo ncho mo se de bobra se de didi dware eye san numa ni ma me kan kire wo mo baby on be hia yi meeting bi anyame adom abofo ni be yi kire ye achemansa block ha ye nko ba bia patu be hu ofuase ayiribi ofuase ayiribi asene manso akroso atiase ena suadru ena atem dan ha sa 6 district we ye monitor mo den chairman fo no amakoje paweremfo no ebeti aka mokum ebeye mo ka Saturday de ebeye chairman me ka tiro sika no a chairman fo no ebinu mu akoje no omo fanye investment ene nya ska ketwa fire investment nya ska ketwa fire investment and one fire investment rather than the person me dey obebo kegu cause sa piece no sika omo bi 100 cities or the eden 100 cities or the eden why do you do that 100 cities e insult kura 100 cities or the eden I don't know yes sir titile nyoma na twemo enti mo gia okasi bodua na bodua e o bible mu yesi dua bo aye ni agina so enya dwuma
Nti wo giwia akọ. Mehwehwe quotation ne de ama wo. Ewo the book of Psalms. Yesi duabo eni agina so enya adwuma. Na wo akọwia de breme. Na me na wo se me bodua nku me ho. Me bodua no afra wo nim ye nyina. Yewu an yensie ye nyina. Why do you do that? Sabi munya party men kan fa me ho. O men munya party enye party kitu MPP nya party kitu a. Today ntina internal election na kukuru kakra aden anka mfa me Ghana na emodia anka mfa me ho. But as far as ye ti Ghana ha no e fa me ho na me kan kokoko e ba be kan yen kokoko ba ye economy no na ye ba enanimu begu na me kan mo jije o ha odi abere keke omo jije ne di aba keke enti omo meeting no mani bi omachi police station omo akonsia omo di kan konsia dada pa wiram fo abenti no tum se o yamo obi akura dwuma o ye na ebe na agya ne atwa na dwuma ne ka o si yamo obi a target yamo obi a target enti so obi a teacher ne ebe na agya de kire obi a doctor ebe na agya yo chairman fo no yama bi no target isa wo ha no e wo sa wo di percentage we ba eba enti utumi ya o commission da o sa na ope mo chinse de moto abotu ope obi odo wo be ko opposition na ope obi odo be break 8 eno ne ade a wo so ye delegate wo so wo dwen timinim de nti amo force impose obi so appointees ministers no hwan no mo ba wo hom disika ebra wo emfie nsunie when was the last time that wo hunu no enya batu ya mo beto anka wo hunu ka be hunu wo be hunu na nya tv so sabi delegate omo nya nkwala obi eno no ye under 18 years amonyesa obi eno no ye under 18 years en ntuma obi be convince say nemre to abama we to abama we de omo de namne se kan ne de mo de ne ba 18 bi breki na hanso ne kasa anye sise de omo de nam no na we yasem random ampeni no nim no o Kagame krati obi a Paul Kagame but ko hempuntu ode ba kro no mu obi kosa random man because baby calm down enka so mguma ya fe mangu o me ye chi wo mu sa next time I say discipline obi anu no be sa de ni bi ma what enti de tia nyu da bi o ni amuso ne kasa aye no ene ko sisi ne kasa obe krokro ne ye ti o ha mu masa good to see you aya mama na masene ne nkomo ofia ha mama na se neja ye nti sa de we de se twam titini hu so ma di nkugu nti no mo ye de omo ye no but delegate no they think nipa no wa botre ondi atem enti no yento abama no na oba me onye hwe yento abama na de oba hu de anya obeka strategy ba ko omo ye wo social media so ne se ensem a yura kan ya odi defend ono ana party no na me kwa me tell me se me nsem bi ono mo ka tell me am kwa me ka say me na kan eno no mu twitwa ba na obi di big Sunday me na me ka kire nipa ne se da mete se kana ejai kasa se de o kasa yi no me ta na chi biem me di na chi because of the way o kasa no yem pen kure kra ene enne eto e kasa no ene eti na dam kura yi afa ya te committee no go to say you ene ti na park kura yentumi nye no ene akokosa nanado ti so a ye bre bebrebe ye kwan ni eye stadium ni na kika kanwi nanado so nso akokosa no te good to see you so nso akokosa no te am so good to see you am go for good to see you say good to see you masam dem pebonwuno me pebonwuno kri na ko bibi here no aka pain no afru mu sa kase se Kennedy ba cholesterol pressure asuba to Ghana eye go me da se ampo me da se me se mo de ba ku bi ba cholesterol stroke ebe kosro ba ko so bi ba cholesterol stroke ni nyina so be pressure asuba te cause wo de ade show mu awukun pressure wo ti tro mu aye se wa amfa we ya ma aye nto aba What's your bobo ya mo so one for we am my trouble. Problem of the day now kofa ba. Me dem me can na me pede. Would you believe say recently material men kwa like the 110 Onkwa Casanomics. Men kwa Casanomics. Enti adentia. Na nti we wo men kasa. Na me dem nya Ghana ni. Na twi. Na twi no ye da bo a. O say ye. Enti na twi me da mo ase bebre ye to so ha no mo me pa cho hye ne nso. Match.
Oh my goodness, my goodness, my goodness, my goodness. Matching I don't need media ampacho guso wuti na me say me that way no. Wo ye delegate me mo bi nchiro ne ye. Omo peso omo kire say muni adwene damutirim amode dwen. Di omo peso omo ka kire muni nyina no no. Na no omo kokoshia yo mudi nkomo ye te ba ko bi so na delegate we di so omo eno anu so be ko bi sika bag so a kire wo omo. Di omo ka kire mo no omo say mo nwen muni adwene damutirim. But mon chrom se mo wadwen da mutirim a mo de dwen mo pe oman ni yie oman ni hyebre hye delegate fo a mo koto aba nyame yadom a memre da no e hye mo nsem go and do the right thing mo bi hunhuna o kasi bodia age fa kusu ya hwe fom enko ba bia because opeso wo to wadwen opeso wo kira wo se woni mu nyansa. Go and do the right thing. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Sima aduasa ensia and abwapa. Messages in ba na eba. Ya soma abofo no de agum. Nti ba bia meeting course we bia no we know. Nkomo omo konso omo ka kire omo nyina no we know. Yes, you have electoral area coordinators. Or say I media me GB and pa me J. Inti me electoral area coordinator be 100 Ghana cedis. Any yes sir. Na wo adwuma ben na wo ya onya sa sika kakaka we be chama yen. E dia beto ya dwen. What are you talking about? Pepiasi Ampedu Enterprise Semen kan kire say Gasem cement no wo no ahoro wo Gasem Super Plus, Gasem Super Cool Cement, Super Strong Cement. Or ni nyina bi iron rods or eye enadwa no so bebre no a strong marine balls or latest roofing sheet ahodo bebre accessories ne so doso alosync galvanized aluminium IBR and IDT or ni nyina ahoro bebre no a ho binding wire mesh ene ne akaka ho ni nyina bi a se wo kɔ hɔ no mo obetimi ahwɛ na wama wo nsa aka ni nyina ebi yenko na yene owura Edward Karewe enkonko twetwe enkomo. All right, Mr. Edward Otimenka Martin. Good morning. I'm going to speak English. Okay. So what we will do is I would want to believe say you can't treat in so sometimes. Okay. So you blend it for the sake of our listeners. You blend it for us. All right. Inti you want to say something? No, go ahead, sir. All right. Yenyan inti more criticize police over use of minimal force during demonstrations. Is it true that this communication is coming from your outfit? And again, have you been subjected to a minimal force by the police before? Let me say good morning to all of you and then to our listeners. Yeah, it was during our interaction with the police. I think the police are meeting stakeholders, relating with stakeholders. So they met us in our office, that's the TUC leadership. And then later on, they invited us again to their office for further interaction. And it was during that interaction that the issue of demonstrations, how they should be controlled. And for some of us, we think that much as demonstrations must be guided in accordance with the Public Order Act. We believe the police could do better. Because if you look at past demonstrations and the way the police acted, in some instances, the demonstrators were maimed. You recall there was an instance where one demonstrator lost his eye during the shootouts and the rest. So the question I then ask is, when they are capitalizing on the principle of minimal force, we know it's a discretionary, decision by the police. Okay. But in taking such a discretionary act, you must be minded by how those who are watching you doing it will perceive it. If you apply minimal force to the point where
someone is maimed, how do you then describe that as minimal force? And more importantly, if you sometimes look at the demonstrators and then the police, looking at what the police possess, all their professional training to control crowd and the rest could make them able to control the crowd without necessarily applying the type of brute force they've been using. So I made the point that given our democratic dispensation, the police should expect more and more demonstrations because that is a fundamental right of the people. And in a democratic setting, demonstrations are abound. In some jurisdictions outside the country, you hear demonstrations taking weeks, months, and so on. So our police force must reorient themselves and know that more demonstrations will come, but they should find a more humane way of dealing with the demonstration rather than sometimes just beating people who have no arms, they are armless, they are with their bare hands and they beat them, trample over them. That cannot be said to be minimum force. You know, that is how the discussion went. All right, so point well noted. But do you intend embarking on a demonstration? Oh, why not? Because I'm a unionist, and as for unionists, it's one of our stock in trade. You know, that is one of the ways to use to express our concerns. So as for demonstrations, that one is given. That we will do demonstrations anytime, anywhere. So as for that one there, we intend to actually do demonstrations when the need arises. Oh, okay. So what was the position of the police on that subject matter? No, they try to explain that it is also because sometimes they themselves have been attacked by the demonstrators. And they cited examples like one of the demonstrations, Arise What demonstration, which around Circle, they gathered there. And then in the course of it, a number of the police personnel were injured. And they were citing examples of them where some of them were admitted at the police hospital receiving treatment and so on. So they too said that, well, they don't stop demonstrations. They are not against demonstrations. But sometimes where the demonstrators want to go is what they do not want. And in those instances, that's where the conflict then comes. But we also have concern about why sometimes they describe as security zone and so on and so forth. So all those things are matters that the police will have to look at and always try to discuss these things with the demonstrators. Because normally the law says that we should inform the police about our intended demonstration. Now the police will also now look at the security situation, their own resources and the rest, and say, look, could we have the demonstration on a particular day instead of the date that you are talking about? Because probably there could have been possible activities around on that particular day that you intend to have it. So you can negotiate this with the police. And then also the routes. They were also talking about the routes where one of the things they normally have problems with demonstrators is the routes they want to pass. And those things need to be discussed. So the police force must become aware that this cannot be the time to use brute force. Okay. They must know that even some of the demonstrators, majority of the demonstrators are well informed about the law. They are, so they will not do anything that will breach the law. And in any case, when you breach the law, there's a remedy to it because you can go to court and charge them for a breach of the law. The mere fact that you have been given the permission or not permission, giving permission, but you have the right to demonstrate, does not mean that your demonstration should cause loss of property and then maybe life or the rest. So once you commit crime in the course of your demonstration, you can be charged and prosecuted for those crimes. So it is not the duty of the police to stop people from demonstrating, but to manage them when they demonstrate. All right. Point well noted. But I don't know, is there any new development from your union that you would want to share with us? No, it's just that,
let me say that, of course, the police need to, and the security forces of this country need to work to build a closer relationship with the general public. I mean, certainly the attitude of the security services sometimes leaves much to be desired, you know, and they need to build that because whether we want it or not, this is a democratic dispensation and people must exercise their rights. But we would need a new police and then a security force that recognizes the fact that you must treat these people with dignity. And sometimes the thing that worries some of us is that, I mean, once you are in uniform or you are given certain position, you should know that it's not going to last. And some of these officers that enforce the law have got brothers who are among those demonstrators. I've got sisters, I've got relations. After putting down your uniform, you'll go back to them. And we too, you know, we are one and the same people. All right. All right. Where we sit. So they must be more, you know, accommodating to demonstrators. Okay. Okay. All right. We are grateful for your time with us. Thank you, sir. Thank you. Ora Edward Kariwe a General Secretary, General Agricultural Workers Union, and the Nkotwetwe Nkomo na ye koso a akai wo se machi eno ni dwumadi no edin Pepiasi Ampedu Enterprise ni eguso ye kom asem na oseme nka nche se omo ho no mo cars bibre wo ho a wo car na wo no omo cars na omo ho no ni omo ye ne se omo de supply ebia waba beto ade no yemfa nkunkuja wo ode beba na wodi abro na ye kama pa Pepiasi Ampedu Enterprise na madwuma papa wo ye na owo dansie ho niema nyina bi na ene ope block machines ye machines ye ditwa block na wo ho no mo a ade se wonsa betimi aka bi enu achi nso utwetwetwa bi wo ho no mo a e free 4 kopim 6 inches no ni nyina wonsa ebetimi aka bi wo ho wo supply nwa abo na quarry dust ene ti hye ne nso odan aboabo ye kwantempoin so ena be hunu womo wo Akim State Junction ho ena wo be hunu won nti ya na wa hye ne nso o sanso so na wo kɔ Jubilee Hospital womo soro ho no mo a womo nkyim mu ho na no wo be hunu Pepiasi Ampedu wo ho odan kwantanum ho nso ukɔ a wo be hunu sɛ oni market ne die anim hwɛ market foforo no a yesie no oni ne die anim hwɛ afei suaduro nso woni Apiani Junction ena achiase nso owo ahweni ase ya no ahye ne nso 0244166937 0244166937 0208299115 0208299115 eye numbers ya befre na yetimi age so nyankopon ya adom akwasia de edi anim yi no ayadra honorable Kennedy Osei Nyako one ne DC Ura Saridanso aka bomu a womo de adwumawura to aso health work ne de ebrel kwasie de edi anim ya nunumbo pa mu pepepe a ye nyina ye betwa hyiam ewo Achimbosomi Rural Bank ho no mo na afi akona ntenantemu a ye ba bewie ewo AstroTurf no eho enomo eya na wa hye ne nso e de amame ye de professional physical instructor beba eni nti akona ntenantemu wie a obedi anim ni atenetene apom na e kama pa free t-shirt free drinks na je say drinks na bebu di wo ho eni ti hye ne nso na honorable members ahudu bebre no anso agepene so ma betai wo munwi achi ne aye na ye fefefe na empanimfo a eba no ye wo honorable Kojo Opon Kroma honorable Samuel Abuginapo ye wo honorable Osei Frimpong honorable Kofi Ahenkramanfo honorable Alex Ejare honorable Frank Anodompre Dr. Esibe Yaboa honorable Patrick Boama honorable Carlos Ahenkra honorable Sylvester Matthew Tete honorable Davis Opuku Ansa OPK Woba honorable Alex Ejare ya Canada honorable Joseph Frimpong onoso eba honorable George Kwame Abuaje honorable Alexander Akwasi Akwa enti panimfo a wo ba no mde o mani onyam ababetai opani ne nante no achi no doso papa oba wo regional executives ne nso a wo mu nyina eba Jerry Oseipoku ba wo secretary Ura Raha oye youth organizer wo ba communications director Ura Osei Yaboa Choboi ono nso ginam deputy regional organizer Francis Eba regional treasurer Labi omu nyina
ye ka hwan ne yi hwan me pa cho o kire se nonum mompa mu no na ye nyina atwa hie mu a ye kwetene apom kwasi eda yi enipa a eba ne doso pa eya na wahye ne nso e de amame oso wo de buses ebesisi nti our vantage points our the buses ne besisi ho no mo a eya na wahye ne nso mass energy gas filling station se men kan kire wo se ebia wadwuma nti eyade a o gas yasa nanso se be ya obekwa ko fele eno ne ade a wodwen ho mass energy gas filling station se men kan kire wo se o fa sa o ha ne de ato ne ho so oba be fa o cylinder no akwa ko fele ne kama no de amount na enema nyina etimi akoso kama pa obe delivery ba bia wo bia no eyade a wode ebebrɛw na yachi kwan enye yira kwan pa chow ye adwuma adwoda kopem adwoda achema boabo odan kwantimpoin so na obehunu yen nti otra rice sander na watra bonsu na watra fitting shop na wo ho no yen ye wo ho no ufiri eye odan so na eba eno so betra first one no second one no eno na eye mass energy gas filling station baby awutie bi a wo se o gas no esan odi abeya ne se wo be frɛ unya frɛ yempe ye ba be fa cylinder no akɔ fele ni asan de wade e de abrɛ kama umpe wei na den na wo pɛ umpe wei den na wo pɛ ayi betie honorable say chi mensa bonsu o se ne wo ba so amemazin a yesi adwonso dan aborosan umpe wei na den na pɛ umpe wei na den na pɛ anopa yebisa se umpe se obi ba be fa wo cylinder no akɔfele na wɔsan de wade abrɛw umpe yei na den na wo pɛ ɛya na wahyɛ ne nso wode ane sɛ wobɛfrɛ wo 0532 929189 0532 929189 0554 391610 0554 391610 ɛyɛ number na sɛ numbers ya wobɛfrɛ na yagye wo so sɛdeɛ medical ka kyerɛ wo sɛ yɛba bɛbɔ nkɔmmɔ ɛwɔ fie ha no ɛno nti yɛbɛdane yɛ ho aba ne akwa kɔyi we bi ɛwɔ hɔ biara de ba bɛsisi kwan bi afi hɔ sɛne bɛyɛ yɛte sim nkɔmmɔ ni mu a ɛne ɛtoa mu saa ɛyɛ na wahyɛ ne nso yɛba nso yɛbɛte nkɔmmɔ ketewa bi afi hɔ ɛwɔ akyem ase ɛnɛ mmarahyɛ badwani a ɔwɔ hɔ no mo onimunyamfoɔ Kofi Ahenkra Mafo wɔn de ɛnafua bi esi hɔ a wɔn training ɛma a ɛwɔ akyem ase ɛna me no kasa yi wɔn bɔdwa taa wato nsa frɛ mpanimfoɔ a wɔn nso ɛde wɔn ani onyam bɛta akyiri na wɔn atimi ahwɛ agraduate wɔn na afei wɔn amom bibi kakra wɔn ahyɛ adwuma ase ɛne nti ya na wahyɛ ne nso yɛbɛkɔ akɔdi mu nkɔmmɔ ɛde ama wɔn yɛba ma yɛna ne yɛ ho mmra na yɛmmra mɛto aso mfa ma wɔn Abina, yɛne tam yɛnkɔe ɛwɔ sɛ mekɔpɛ aduro no mu menante kakra na mabrɛ awate agu me so menso menti apo mayɛ hodwo mapo so tutu me mɛkyi nkasɛ yɛ me ya mentini mu twetwe me ankasa iboye na awafa ada mo so ane wonkyɛn kra ne ɛbɛyɛ o yɛnte apɔ na anwum yɛ meni agye na herbalfoɔ yɛ wɔyɛ na herbal mix ne na fever mix no wɔn de adufufuo bi abɛdwa so a yɛfrɛ no na ibomix for general well-being. Every now some yare yo. Ambassador a betumi adwumaden. Na ibomix no eye ma wo bi a ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre. Etumi anwututuo. Wonu mu akenkan. What yes wo na akro no. Na ye no matuo ye yentumi ni din so e. Enu na mo behia na herbal powder. Ebesiesem nipadua no. Ahode ne beba. Na aduane be ye mo de amama tibi adi. Na herbal powder. Na ye benye bi wo he. Enye na wo pharmacies. Herbal over the counter shops. Dudu a na herbal ventures. Fra 0244 774 206. FD aji ejwede nkrato ya atum. Voila! Enkrofo mama mere nyame ba fosu travel and tour. Omo mamani agye pa. Omo anya tese enkrofo no. Na anu enkrofo a mede me hu gya wo mo no. Omo ma me bre pa. Anu nti se opese otu kwan ekwa aburokyira. Aye nyame ba fosu travel and tour. Ana wo se ono omo ahwibom. Se eba ne se o visa ho se. Aye passport assistant ya. Omo be boa. Sanso na birth certificate assistant, police report assistant. Anya no nko a. Se ebia opese otu kwan kwa aburokyira kwa ye adwuma. Ana se opese
pese koko sua ade bia pese kwa brotire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana pese ye twama wa ni na no ye beye ama kama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia pese okọ Canada, UK, Singapore, Korea, and Japan, Dubai, Qatar, and our person kwa. Eye nyame ba fosu travel and tour. Yen and ye betimi aboawo. Usika sam so de edaboko. Yen kwa na se utu kwanya. Ye ma kofa police ni ba. Na ye nyina ya agreement ni asensan. Ansana obekwa wako. Ye wakema sene nzongo ha. Ye ben mox no. Ubetimi afre ye 0598875507. Nyame ba fosu travel and tour. Ye ma wakwan to samu dayasom ebam. Funny from Adwuma-Adwuma to also health work train no a starting gidi enya grokra. Honorable Kennedy Osenyako, Member of Parliament at Chimsodo constituency, and in the DC, Honorable Asaridanso, Eton Safro say, Brian 1933 Yapum, Ewo Adwuma-Adwuma to also health work Ebasu Sunday, November 5th, 2023. Ye shasi our Chimsodo, Bosumi Bank and Nim Hodmoa, Nayatnis Yapumwa, Ediafa or Dankranso, Edia Copium, Ewo Coupon Summers in Patem, Nafe, Yasambe PM, Ewo Achimewisa, na abawie adwumadie nyina ewo Swedro Astrotef no so enunti ya tunsa fre NPP man nyina empo wa wonye NPP ni na opese Adwuma-Adwuma Honorable Kennedy Osenyako eto na nyuma paso no brabeka ho na Adwuma-Adwuma to also health work dwumadie enimu 5th November 5:30 am na nyina yefam peja achim Swedro mpeso so honorable members a ebetai Adwuma-Adwuma to also health work yi no Oluwa Osefrimpon Kofi Ahinkramaafo Alex Ajari OPK Sylvester Tete Carlos Ahinkra, Patrick Boama, Anodompre, Dr. Esibeye Boa, Mr. Edubuahin, Chief Executive Officer, Metro Mass Transit, Anna Alexander Kosiakwa, Sankai Boy, Efi, Office of the Member of Parliament, Achim Shedro Constituency, Honorable Kennedy Osenyako, Adwuma-Adwuma to also help folk, Eben Sida, Anod Ding, Adwuma-Nesi. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, me pa choye da sese watwen yen ama yakoto enkra tawu no aba yetoa so ewo ehanomo edi ama wo Frimpon Enterprise anopai wono so eka aboafo a wo adaroma omame ahoden ayegusu a ye ka nokore ho asem de akyerewo yesum Ghana man asum kutukuman me pa cho Frimpon Enterprise me kan chewo se wabie provision store opese okofa niam begum na oton nyamfa so a Frimpon Enterprise and an pay ye come for the amount on no ni otiase ne se yenkum dwafo ni dwa and inti ompe no ho enya bibiri kakra bi no obenya eno mumu ye chen se obepe wo ho enya bibiri no esa akwa esa kokohwedi obutukusi enya ne dia so no so atase Frimpon Enterprise what is asem na se and inti watete ne niam no so ntu so beton a koton a unyamfa so edi hwe efie eboa papa ma menkwa homa nso nkote nkomo we mfiri hotel na fe yemre fie hasisi a eja kranting eye pie edema achiase mrahye bidwani oduminyamfo Kofi Ahinkra mafo keke wotimi nka apomoko pacho nyame adom boko na so nyame adom yenso ye ho ye papa bese na kakra die ne adi nkomode afa honorable dwumadie kase a wodidi ama ne manfo entity ya wode ema titiriu ene ena mo titi wo munyina wiye no mo bo mo ano na mapon won ho ne obroni friend graduation no wadaroma said American ni sa na ti ya nkyeremu ne san yo minia oboba medase ene akwanya ode ama me na mafa wafidie kasie so edi nchia so nkwama eye Ahenkan FM atiefo nyina ene mi ankasa me honorable member of parliament eye honorable Kofi Ahinkramanfo ene ni DC yo for them say ene kre be na otwemienu na ya bo dawro afadwumadie sonko a ekoso e wachase e fantiti a honorable Kofi Ahinkramanfo nam so de boa eye emma e wo ne constituency emu de shase eye na otwetwam no kwasiada ene ya bo na endra na ye eye 9 day training for entrepreneurial skills
Nyankopɔn ayɛ adom ɛndɔ de dwumade na bɛwie yɛ sɛdeɛ ɔkae no anɔpa yi aboaboa yɛn ho a yɛtwɛn sɛ yɛde mmɔfra no nkrataa ɛyɛ abɔdi nkrataa di adanseɛ sɛ ɔma kɔnteteɛ no ɛde bɛhyɛ ɔmo nsa nti wo nua sɛ wobisa yɛ a nokorɛ aboaboa yɛn ho awie a yɛgu so a yɛtwɛn mmɔfra no a yɛkyɛ ma ɔmo saa akwanya no anaa yɛma ɔmo saa akwanya no na anɔpa yɛde ɔmo biribia ahyɛ ɔmo nsa. Okay, enipa dodo sɛn na ɔmo baa for training wei yɛ na ɛmo pɔn ɔmo ho yi. Yo sɛ na ɔtwe mmienu a yɛhyɛ kasa no ase no ɛma mo nya no nteɛ sɛ budget anaasɛ target a ne yɛde yɛ adwuma no ɛyɛ 600 yɛkyerɛ mu mmiɛnsa aprade 200 akyɛnse 200 na nyinam ɔsoro ase blog nso 200 me ne ɔkasa yi nkwalaa asisi a no mɛtumi de me nsa si me bu sɛ ɔmo ba bɛgye nteteɛ no ɛyɛ 435 ɛna ɔmo tumi ba bɛgye nteteɛ no asɛ na me ne ɔkasa yi ɔmo certificate ayɛ ready nipa ne bi bɛtwerɛ ɔmo din but edu hɔ no ɔmo antumi ama nti ɛno no yɛntumi mfa nya asɛm ɛnka no bebree but 435 ne nkwalaa so far no ɔmo tumi bɛgye nteteɛ a ɔmo krataa na ɔmo abɔdi nkrataa no ayɛ ready a me ne ɔkasa no pɛ. Alright, nti deɛ enim ne sɛ sɛdeɛ wabɔ figure no ɛdɔɔso ɛyɛ mo de bɛgye nsɛmbɔ after graduation na ɛno ano no anaa biribi wɔ hɔ no mo a mo bɛyɛ de ama wɔn ɛso bɛba mfasoɔ ɛde ama wɔn ɛba bɛsua adeɛ no ɛne wɔn abusua ɛna no mibisa wo saa asɛm yi. Minia nokorɛ biribi wɔ hɔ ɛde mɔm na deɛ nwanwa ne sɛ ɔmsɛ obi kɔ school anaasɛ ɔwɔ abɔfra na abɔfra no fɔ so sɛ ma anaa ɛgyame kɔ school a ɛkyerɛ serious akwa na ayɛ deɛ bɛn wayɛ na wohwɛ ntetea a ɛyi nyinaa wobɛdu akyea ase na me anim ni meme da a ɔmo yɛ day one no kwasiada hwɛ mmɔfra a ɔmo ankasa yɛ mpaboa ahorow abɛgu wɔ Sunday na ɛsurprise yɛn obi ankasa de paper box yi bi na ɔno ade ayɛ mpaboa ahorow bebree in fact tells us sɛ nipa ni bi wɔ ɔmo ayɛ krado ɔmo ayɛ ready sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de saa adwumadie no ɛbɔ ɔmo bra ɛno nti yɛn mpɛ sɛ ebɛyɛ biribi at the end of the day no ɛso manfa so nti dɔn no abo ayɛ ne sɛ ɛnɛ yɛyɛ graduation yi na ɛde ɔmo certificate na ahyɛ ɔmo nsa yɛma akwanya sɛ for instance akyɛnse nipa dodoɔ a mpaboa no ɔmo atumi ahyia ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ no ne aka ɔmo abom ayɛ association yɛ register ɔmo na MP asɔ ɔmo ase na ɔmo yɛ sɛ na bɛyɛ ebɛtumi amonitor ɔmo because ɛnɛma ne bi ɔmo ɔyɛ ne individual ɛnkɔ fam sɛbi ahokyerɛ kakra ɔ nti ɔgye sika no a ɔde dane but woyɛ ne kuo deɛ a ɛma ɔmo ani kɔ ho ɛyɛ ne sɛ ɔmbɛyɛ ne yie wokɔ ɔmo a ɔmo yɛ soap a no nso a the same thing nti ɛbɛboaboa ɔmo ano soap pastries leatherwork na makers nkɔla bi wɔ Islamic school ɔmo yɛ student ɔmo GHS2 senior ɛfɛ ɛndura from anopa no ɔno kɔ school from 2 o'clock to 3 na yɛpɔn na kora no tumi ayɛ nipa 5 makers wɔba Saturday o onye bi da nti ɛkyerɛ sɛ akwa no nkasa ayɛ serious nti saa na ɔno aboa yɛ ne sɛ ɔbɛyɛ ne akuakuo na wasɔ ɔmo asen after graduation sɛ na bi ɔmo betumi de abɔ ɔmo bra na ɛtumi aboa constituency ana ɛne ɔmo awofoɔ ɛne ɔmo abusua nyinaa. Okay, meme deɛ meme nan yɛ size 40 close ana open enti ma ɔmo nye bi ntome hɔ me si fom pɛ me ba na ma baba bɛgye yɛsi seeing is believing ana ne me kan me boa saa na ɛne ɔmo aka sɛ ɛnɛ kora na ɛyɛ graduation yɛmpɛ sɛ deɛ ɔmo ayɛ no ne yɛde baba bɛyɛ exhibition na ebi nipa na bɛhɛ akɔ ne baabi na mmom grounds wɔ nankasa yɛbɛpɛ sɛ nkora ne bɛyɛ bi na adɔfo a atwa ho ahyɛ ne ho sɛ ampa sɛbi ɛnyɛ obi deɛ ayɛ wɔ baabi na yɛkɔtama ba bɛtoɔ na mmom yɛ ɔmo yɛ ama yɛhu ɔmo bɛyɛ pastries no ɔmo bɛyɛ bi wɔ ama yɛ de ani ehu ɔmo bɛyɛ makers ɔmo bɛyɛ bi wɔ hɔ ne de ani ehu bridal fan ne saa nneɛma no nyinaa ɔmo bɛyɛ bi ama yɛ de ani ehu ansa na graduation no ɛde ɔmo certificate no ɛde ahyɛ ɔmo nsa sɛdeɛ wakɛn me ne ɔmo bɛkasa ɔmo nyɛ me sa me hyɛ 42 tí ɔmo yɛ 42 di ama de bɛkɔ tí mɛma ɔmo ayɛ ɔdi ama o na yɛwi ano agye na ɔde wadeɛ kɔ na maame fa wei nso ntwam sɛ adwumadie wɔ ya nso MP ɛne DC agu ne yie sɛ ɛyɛ akyɛnse market na MP ne DC ɛka bɔ ɔmo si yɛ no yɛntumi ɛnyɛ saa program kɛseɛ wɔ ani ɛnkɔ because ɔmo awie nti ɛnɛ no yɛ saa afa akɔnya no so na ɔmo commission akyɛnse central market nyɛ de ama adwadifoɔ maa no na ɔmo ayi so nsɛnsɛ nsuo no aha ɔmo akyɛ nyame adom ne akɔ fam na ɔmo awie nso deɛ ɔmo fa akɔnya so nti ɛnɛ yɛ 2-in-1 yɛbɛyɛ graduation ama nkwara a yɛsua adeɛ yɛwie a
na commission ya Charles Central Market nso de amaye the former ya ma no na o matumi akoyi so se na be ya funeral ground ho no e be kwa akoye ho nso adwuma na ho nso yatumi aye na de ama oman no atumi ayi so. Okay, enti shase anope ya ho. Me pa cho time ni no nkron se de di ka kan no nti. Okay. Eguso aye twan penifo menya ne ntie se eye deputy minister for employment and labor relations onam kwaso a oba ura rekubrobe no no. Yeah, na we drew akinka so ko no constituency nti of our central nti me ogide say acha ba no do a kenke to kanka because program ye nche bebre e san say awards ne de be ma na certificate ne de be ma nti e mata sa ne nye bebre ne mom ye betimi na se de wie mu aye atumi aboa na program no so atumi ayefe. Okay, keke ma ye na se nti yen so se de medical ka cho ne be ba ho ye wi a ye bedi hu nkomo. Matimi nya be ma me da se nya akonya sonko a e odi amanya no. Se ono abo wanya lande. Me pa cho wa ba be do eno na me no ka say me sure so wa be do fie because of frame no was am kase be 1.5 hour ni. Me sure so wa be do fie ni. Okay. Yate enti ye wi a ye bedi nkomo ye da se bebre kwaku krantin eye PA personal assistant edema achiase mrahye bidwani honorable Kofi Ahenkra Mafo dodo no afre no chairman Mafo ene ne kotwetwen enkomo no na serebedi kan kire obibre no ade a enkomo no bre no adru ye ne mpanimfo mienu ena ye ba bebo nkomo yi wo fie ha no in studio eye owura Francis Anomboaten ye tai friend Francois de wu a wunim no wo Eastern region ha no na te say oyo hoho Jerusalem afi no aba e wo se wohwe na ubisibisam ne kire yera Francois atena ase e wo ha sanso so e na wa homa ne so no honorable Alexander Junobo Atete akontomra mrahye bidwani sehi akontomra mrahye bidwani ono no ekasa edima yera bawumia e na yera Francis Anomboaten so ebekasa ama yera Ken ohene e Japan. François Apumoko de ajana do mo Bible. Why are you? So sendra na me monitor. Oh yeah. And na owo ayi. I be wa fima. 10 o'clock. And masa do I me do have 7:40. Na me ni me producer e ka say why are there pa. We can training now they might be we should be on time and your team no be no ko be late. Yeah, that's one of the process that's changing the cycle of the Ghanaian no. One of them into na yeso you practicing for people to know say enye de papa ne kan ko but yensu na chidi for no so yeso ye bibi mu ayeye. Okay. Obo nsi ye program yeso we be start 8. Obe ko duru ho no na 10 o'clock. And I said, you move your house, be a tetrabruchi kakra, into no. Yes, just had the so free hold a dance and a day. It's all part of the process. I ever say this is a my gun. Okay, Yati Yadasi Bibri, in common one soon, yes, no. Ever since Unya Quenya, a poor man temu, Yura, Ken or Hine Japan campaign team, ya the share winsa communication, no saying NSC call free day one by pemene. Oh, Nedi Kama Mencha, His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo, Mencha Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, the Vice President. Mencha Ira Ken Ohene Japan, the incoming President of the Republic of Ghana. Nafi Mencha Ira Kwame Yusu, ye team the Wahanina. Mabedu Hedi, Mencha Chairman Papin, so any team no more Hanina, the executive, so I was a constituency with me. Okay. The Honorable MP. MP, so ye Chiano, ye Chia Munina. Minya, talking about campaign and my third being the communication. I think that BBR was so fine. You were about first one, be share constituencies in blocks, and not a constituency executives or share money in blocks. Actually, Obabi share police issue for Ankasa Nasem Kotumani. But I never come in American say you are Canadian is always the pay setter because me name say MPP. I just say Obifu Frubi a catcher me say. You are aspirant be a washed that polling station akoshiom and you are yen obia diso and it's good set time be a set piece but talking about communication has been very good, it's been nice. The radio stations and the media stations are giving us all the opportunity to also be programs opening because a dozen but I've tried my best say every block be a met touch with myself because sometimes we have some of the people speaking for us but
Edru baby and now also so I do a DNA origin. Your presence is needed. Last week I was in Krobo, communicating over there, and then moved to Koforidua. I was there. I've been at the same time. I am a blockhead. Grabbing block. And the Messiah Juma has higher communication. It's very, very tedious. Yeah. And sometimes by bit say a Buaka block scene. Your chair and the coordinators and you the new bill so also may ye part of it as I come a very, very tedious work. But at the end of the day, we are serving Ghanaians and we think that Honorable Kennedy Japan is the best man for this country and especially the youth. And the Juma Maya Han only will produce a year more. Never send Kamama sorry. Oh, because in some Namoka kind dear, Senka some Namekan grammar can because of Pani Obi sorry I was say you are Canada Japan with the attempt. Yeah, but yes, more but my mimisa aspirants are almost no Dawson from day one, Bepim baby, a drew CCA. You say you're ban communication now, you're very vibrant. 10 people know so waiting to Mumpa. Oh, yes. About Eastern region, the MPP, there, what been Mumpa. But why Kennedy and to dinner cheap? Bepim knee. Opani, Matra Bruchri Kakra. Na say ye pese say ye mpani phone bibiri kwa manone a omo de omkusun ho no mfa me ye adwuma because ba brochiri ba bia na me ye adwuma no wo be ye adwuma wo machine ho a 20 minutes so we start adwuma 8 by 20 minutes time wo so gina machine achi ho me ma me papa me yere me girlfriend me so bi ani ho na de ba ko so ese Ghana my pa eyebe Ebebu. Ese Ghana. Ese Ghana man. Because you be catch you say, oh, ofori. Duabatabu ani twa na. Nti be tu nsu agu. Akofa brode hunu ahihye mu. Ohoho nani akese nsu hu krom. Nti ye de saa ne mani nyina hye yase. Nti mi kotra ho na say ebia me ye judge. Ana say me headmaster. Ana say me yesi ya. Oh, the obey by school. I'm so fully the minimum on the banning aggregate 36, but me fan. Send you the abata no. We do my classmate. We are my content sister. It ya dear Busia some any year bena ya dear my free qualasi and as shibusa a dear baby hane. So at the end of the day, no, say opese u change Ghana. You need to change the psyche of the Ghanaian. And me share aspirants no. And from Papa Kwame Nkrumah to President Rawlings, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the late Professor Mills, President Mahama, everybody, me believe in say Nyankopon will be by say Omeye Nidie, including Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia. Nyankopon do nyina ba say Omeye Dwuma nkudrum bembenso obi. But moving forward and looking at where Ghana is, see a move we need somebody who has some radicalism in his nature. Just obi an any source. I will bet me a move on mine from where we are to where we want to be. By looking at all the people within the party, at least Kwabena Japan, Akumada Tomantos, Adenimo, Obia qualified. But a Miribian, a Prebian leader, I also obey my BNM. But looking at what we have in this country today, with the indiscipline going on, any near and to 2 years, any sebi imprediasa, me yere me ma me wafasi, makoye se me baby akosaha, me the wafasi be akosaha so on your mamma mine. Sani money in arm war mine. You are Canadian Japan as smoking, was send a baby and who be banabam. Niri be and who be banabam, no fasi be and who be banabam. Ope a year. Or be a company be break, or you be more money pesca. That is the leader we want. No, sir, you be a old wolf as be, and now wolf munia baby, a question baby, or ya the NSA, and you pay 80, MPs base 80 to me, but Cassam say a penny say, yes, yet, because on a diabatabu and each chana, and tia set papa no free in call a brims and diabatabu and to me chat. Tone soon, and for finding him. Until what I see a finance minister, uncle, you know, uncle will be information. Because a bar, a second to her, the Chianeco. It's a bar, yet, and yet, maybe for to know, a bar, a tea free fee, and a president is practice. Somebody who has some form of a near DB, and in Shibi or the best set in the pa. Pokigami, that is how he did it. Wouldn't say a Pokigami or Casa, the Casa Nyakra.
ɛne nka ewura kempo yɛ but we call Rwanda we develop hopa to me fa mura and perform yes opani me say ye di n'akyi no wahyɛ da ka kyerɛ say we are all potential prisoners so obi a me yɛ adwuma ma no hwɛ sɛ enra me fi Kofodua 9 me 10 me bedu fie na akɔbɔ 11 me sɔre anopa 4:30 ɛna me bɔ me mpa yɛ dware yɛ me de san bɛ abɛte ha wasa ka kyerɛ me say me am yɛ sa adwuma den we ofum ɔdo betum ɔde betum nyame yɛ na dom no ɔba na ɔde dibre bi hyɛ wo nsa na wo fom ɔbɛkyi watum asɛm wa ka kyerɛ mo no no ka kyerɛ obia opa bi so obia he called us at a meeting and said master all of you sitting down here are potential prisoners bisa say why o say sa na tie say me ba na say bia police mama mo say obia mo fancy bia wo dan mama mo 5 say mo fa nkomo odanfo na say wo say wakoton slot na slot ye nton obeko prison asema wa ka kyerɛ mo no me ka kyerɛ ɛna still amusim bedi n'akyi ye bedi n'akyi because say ya nye leader bi sa ma o man no a Ghana bese and per the oka any the waye ma yemu bi yahu no we think say this is the right time for Ken Ohin Ejapong to lead Ghana as a president. From the one more campaign, Moody Rura Pa said, okay, no, was 30 pace, you know, for the first time, say, Ubi Aba Opem and Penyedi. Now, what from Grofako Kasa. Mokwa, how do they receive more messages? I am what they call no. Opani, your message there, I can tell you, say, we have an excellent message. Talking about agriculture mechanization. Talking about creating of employment. Talking about tourism. She and then answer na okasimbi. Na me hu se papa no ho. Sebi mprenu asa. Book nyansa ho, but osan ni mfie nsu nyansa. Asen dompem LA primary school no. Se nka fe na mbeko school nka ho na meko school. Omo aben wo ho. Me ka kire wo. Hwe. Osi se nyame boa no be president. Or the ferries nkitinkiti bi a eye passengers ferry. Ebegu epono so from Accra to Axim Duskov. You know why? A kwan na da bia abati temu from Accra to Takrade kono. E sika ene ye de ye. Nti every year bia no aban no ese sika dodo. Although untimi mfa articulate anko fa eposo. Nti articulators na be fa but passengers can be easy pressure no. E wo kwan no so e ma kwan no say intentem no. Nti wo ye ni say bia na odi ferry na ni o ko Takrade a obefa ferry na wonam nsuo ni so saa de akodu obedu baabi ya ye bus stop wo ho ferry ni begina obi beto nsuo obi beto we eye a form even say wonam nsuo no so kura no eye form of attraction opani wan nsuo obi say epo emu atutu ntu okotem what bi da dabi what bi da dabi enti papa na dwe kese na odinam Ghana ni a otie yan opo ebeka so say ye kan say ni de empani ebe ya ye ka say ya corrupt ni ye say wo de wano don yire bi nwo ene nye de di nkan a ya tese obi kasa saa no opani den ne ono no ba be ya ebe ye soronko o kasa we de nya kasa keke wa practice be in his private life am obi ehu obi otumi ne yire adwuma yi ne yire di o hu bi da Ghana one ne yire ye adwuma ayi ni maame na di o pam no pam ne yire no yes Canada Japan no so ni suban mo am adwuma ne nkoso to apam no ono ane yire one ne tifie da sori apam no afiri na adwuma mu ono no the records are there ono na ne back Kenneth and drive akọ Cape Coast okoko West Feed ma police che no and was mamini police for nkasa odi phone ma police for no ka chense akwala ne ba no America not America won't be go over speed into police for no fan nkoko to aba Ghana no wo ko over speed na police for no fan nkoko opa ko central region central region police is there afi duru ba bi na police for no mo panic was on aboye pa che mi nya oba no nko that is leader. So almost an person me chiro. Okay. That is a leader. Or see kwaku anan edidi the vice president at him. Ni juma yeni. We yi nedi. A record is there. And I kan me de me hu Ghana sisi ana say minia say opesu ubedi Ghana mampani na say wantimi amfa say ubebie adwuma mamabu wa ne mrantie ne ye mawe ye nya bia ye nsiwani so de a opani na sebi o ko ne chewo hwe digitalization me pa chewo minu yakuma odi ahenkan ebebie station me pa chewo
sɛ wankɔpɛ capital amfa megye sedan so ɔno ne CEO so rent you na wamfa megye dan no ankɔfa machines na ama meguma mpacho digitalization obetumi akosto wura hɔ na efi wura bi wakɔ kyerɛ sɛ me ne digitalization maba mpɛsɛ me bi adwuma ntima me store digitalization obetumi ayɛ obetumi ayɛ so ntimi nyɛ digitalization so nipa ɛna ɔnyɛ capital but the digitalization will come in when ɔno atumi de ne capital establish awie na wakyerɛ sɛ mepɛ machines bi a ebi ebetumi afa call say ebetumi a record kasa bi a ɛba ama ya control ansa na aba but digitalization does not directly create employment. Sɛ also beton nneɛma on online a ohia capital to go and invest before you can do the online meboa so digitalization is there to enhance your business but it is not to create your business. Ebe enhance ebetumi ama watumi be no krampo no eduru ba bia digitalization advantages and disadvantages be bre wo ho de kire say yemfa ne say property rate se say obetumi tran ofie atua property rate be boa say first na nipa na ekogege se say nipa na omwe is omu feed free system no omu feed digitalization e good it will cut certain loopholes are be na what system no be obi betumi akɔgye adi obi betumi akɔyɛ say ɛno asa problem na solve but another problem is created by digitalization nti ɛwɔ sɛ nkrɔfo no a yɛde digital ni yi wo ma free hɔ no yɛpɛ alternative ma wo employment for them so your digitalization without even creating employment is also going to create additional unemployment opani yewura kan do gya me se delegates ahwɛ na so mo papa we pa ye ho se bom abedi I'm telling you okay enti se onam efam hɔ no mo a dodo no aso papa ne pena sempa but omo problem omo wo eye ebinim se the way okasa eno anu omo problem omo wo ofori ono otibi oh tidi otibi ya no nyina bi wo hɔ a yetimi kyerɛ nso papa aya to ni down kakra yetimi ka but ade ba ko ne sɛ be pa cho yewura Kennedy wɔ hina Japan what is sɛ be wakasa ana sɛ be mprandu asan wakasa tia obi ama petru ebo okosoro ana petru bo aba fom da what bi da ana yewura kan akasa ama dollar ekosoro ana dollar aba fom what bi da sɛ na no yɛte sɛ ɔmampani sɛ demo a woyi dede no na dollar ne ekosoro sika mpe dede menim sɛ wo tibia sɛ na ɛna yɛ ma misisi adapa akɔyɛ dede wɔ police station a ɛna akɔfa sama brɛ party sɛ ka yɛ nka dede sika mpe dede na nko ayɛ ne din wo kɔ report to police station ɛdɛ nti asɛm na president kan no kora ne minister no kora wamfa ɔsɛ sika mpe dede ɛna wo di sika kɔhyɛ mpase na obi akɔfa sika ne sɛ yɛ wo dia wo sɛ nya wo dia wo ɛnde obi antimi nkyerɛ enti wo di sika kɔto hɔ ɛna obi akɔfa ɛna wo so akɔyɛ dede akɔka kyerɛ police for the moment abɛdi asɛm ma police no ɛyɛ public notice enti wɔn no kora akɔyɛ dede I see enti sɛ ɔno no tibia me pɛ sɛ me hu ha wa ya osum ɛne nia opɛ so yɛ de fa ho sɛ de ade ba ko wo be hu ne sɛ anytime bi a yewura kan ohine Japan ebe kasa no on kasa ma ne ho dawo anytime bi a wo be hu can speaking in that manner that means there is something affecting a certain number of the society and some unfair treatment going on against some people or somebody eya no matwi na doso yeah say eniema bi ekoso a ye tie nipa bi a ense ne mfata ne mfa ne kwan mu what you say yewura kan na di ohina Japan ekoka mra ye kobru esuluwusu no mu wo odududu ekoka ho asem ye che no court e charge ni with treason over the wonim say so ye charge obi with treason offense ye betua ku oh yes wonim ene ono a okọ sa situation nim court 72 times when that case was and san ye acquitted discharge no 72 times and obi say ono de okọ report to case ewo ma electoral commission say yesisi yen na ono kọ report to case no wakọ court akoye witness for 2 weeks into ono sa 2 weeks no ono koye witness ma party no ono mom ye more qualified than obi a ya charging with treason and kodi for ibekwa kokunu no wasan court 72 times no yem for man ma ono ni enyai obi a ono de wakọ court 72 times because of the MPP party one was any identity enti de ekoso ni nyina no ye say yewura Ken has passion
hwɛ mo ka yi na mesre mo si untumi si de ohene bi say ayi wa fa aduane ne ede eno de yen kan wa ha wa na o maka newspaper na meti ha eti okay so say yes untumi say ohene bi afa aduane ne nsu video bi e ko viral no also ohene bi afa de o say asante mantem nhemfo no opani and so untumi want to tell us say ono anka say ntumi nto aduane emfa ni sika say o pese o kire say candidate na all ba no ho do inti na amadodo no afa to ho so se omo ho do no ho do nti omo mane mo kakra omo be komfo anọchi teaching hospital patients na no da form no ohene no a wo kan ohunu ye akana dikoto beds 200 edema omne empa no omo hu ye ahemfo no ni untumi omo hu ye di omo hu ni say MPP delegates beba abeto aba nti omo hia aduane ni nsu eno pe na sa ohene no wo ahemfo kro no omo hu no. You see how hypocritical our people are. Say bia no mo dwen ho but we ne ye aduru ho animu animu ya omo dwen nipa na omo gu from be why can this beds no come on membro 1 year what to see yes omo mu bi at the bed na 5 and 10 kura ko kan ho komfa na che woda omo ayi say ya omo machine say ya omo the operation enya Canada Japan ko yi $140,000 mom the year na asante region for no bi ani ho hwe Tamale Hospital. His Excellency the former president fi ho honorable Agbangba bi fi ho your friend say Haruna Idrisum omunyina bi he took Canada Japan to go from this southern part to the north and go and buy a plant for Tamale Teaching Hospital to be using for operation. That is the type of person we call the Kennedy Ohene Japan. That is the leader we did. He's touched by the sufferings of the people. And no ne kan ho bi and the drew baby ohun niam bi say ekoso a na mana kasa ebia overboard. What you say? Etim yam fat say yewura Canada Japan sebi mpene duasa. Me am ye ne kasa maafo. Me gina nka nche mo so yewura Canada Ohene Japan wo ye soro abofo. Ono nso e wo the shortcomings. Owo ni sinto. Yeah. Na ni sinto no. Wo a wotifi a wokoto aba no. Bisa ho say wo sinto no. Ene de obetimi ayamo man no. Wo de ni me enugu nsane ani a de wen na emu yeduru e chen de wen. Say ye hunu say ono nso so ne mfom so a wone ho no. And me catch also on the shortcomings. Enti no wo de we ni mienu no. E bia na obi de anya de obeba begina bonten akata kasa as ne shortcomings o. E bia no ono de ye man 100 so on family polling station fu a no akodi. Ana so de amana busuafo ne yire ne man girlfriends ni na kontane na sefo. Obi nso shortcomings no no. Obi o honso so a ye kai wo ye pani o ma bonten me kasa enso so e bia obro ne yiri ofie ono so shortcomings ni bi no enti ebi de eye sebi mprendu asampani hwe yewura His Excellency the former President Lawrence was alleged to have killed more than 300 people. Still Ghanaians voted for him. Canada Japan wakunipa. Once Canada Japan wakunipa. Minyan TB. Yes. And so sa niema no eye bibia me feel say se Ghana ni bi nya adwuma nye na otifie na yewura Kennedy Ohene Japan betumi aba bibi adwuma ma Ghana bi na aya sebi kasa okos kasa tia obi ni sa Ghana ni no benefit ben na enne onya ena se wa me president so ben obey president so benefit ben obenya you can see says obeba bibi adwuma ma na nya bia ye de a ena na kire se say obeba wo bi di o man na so. Okay. All right, inti ye be se mo ahome so kakra ma me na ma fe ma ton ade kakra na ma san ba na ya to ankomo bo ne so me pa cha fe na adu fidi na to ha no ma hye ne so say ye ni wura Francis Anomboating Eastern Regional Communications Director de ma Team Ken and as you Ken or Hene Japan a campaign team. You be so ade aseda de ma Frimpon Enterprise na da Roma will cry you mu ama no pay nya hoden